na baby ami nwa kwakulumba obi ano oba bechirim so tia na chi oba bechirim mfa chedda baby ko ye bia nyame adna dwada obechirim na mi nwa no ai baby onam bia nso no satellite da no so and eba content mu and eba content pa e kanu and esechichi mienu anya asem ketwa wotetetu ya baboya ntabam ye namsoro namfom bafo ye kwakoye ne wei ene de asanteman agiatum se de bia ye taka no ene fie wo ankasa wafutusem ne sei ene fie wo wafutusem pa ene sei ene no mafutusem a mede emo manfo no ayo obadwemba ene mafutusem a mede ma da santeni ye pa ye obadwemba se ye kase obi ya badwemma pa wakasa wotiase sei ewo se utumi esese wabrabɔ no na enkonkɔ ese aboa kokosechi se wono de epebrem no na nani agye sutobrem no na ogina nsuom orofo na anwumire se wo yi obadwemma wo wiase a waba ahokyere dia ahokyere untimi mfa bim sempo ukwa wade kura no a unhwehwe mu a wo beye no kura no amie hu so ye obadwemba e wo se utimi dwene mani si ase mie hu se wo yankasa no onimde obi o wa obie na no o we de o ya akoda o enso na wanyini pa anoti ene se wo ye obadwemma na wo miamia won twere wam na wo mia wa adwinim na wo bie wa no se wo kasa ya a wadie ne kasa no esiprisita o wadie wanyini se wo yo badwemba enam fufuo mu nyina so yo badwemba ekwan a obefa so obetwusu na fofo onofo se wo yo badwemba ekwan a wofa so ehwe wo makra no e wo so yo badwemba wo ho akwani asemu no baabia wonam bia no mayehu sa su no ewo mu se wankasa no unimde eturu baabia wa se wanyo obadwemma wanhwe ye yonko do bekwa amaniem wodo betofnam ename kika nkwa ni mu pi na ma se wa meka nyina ne se ewo se wo ma wankasa no hunu se wankasa no wanyini wokwa bi so akoda bi o wa utimi se panifo kura timi tunu safre no se we no ye mayen ye ni se mayen adentia efri se kwa bi so no wa ye na adwene se wo hunu ni sa hohoro woni panifo beton sa didi orofo ekwan be na obefa so abetumi aye badwemba enkonko ba ne se obekeka amafo ho nsem sa afa anwa di odabi o ekoba ne sa no ase de wasi anyini no wahwe obi abeka so yini honto ye badwemba na dwene pani dwene orofo eduru baabia kwan abefa so ano wo yire ebedi gita ho kra wo mpaso no ye badwemba wo ho susuma wano keka nsem eduru baabia ye dwaso nyina me maame no me papa no mu a mo wo kagetia mo me anya badwemba o enkonko ba ne se unwia bia wote wo nchen ye to ne nwoma enuru so se ye to wodi o susu keka nsem ensem bi obebe kakra na nsem franfata mu akwaji bibi ahye na ade ase enuru so ye badwema se ye mayadwene no anyini na ye gya sa nsem keka no ni ye gya manfo na ntini twitwa no a kababua wa brabom ewiase mi hu se sika adware da sika mi hu se adware da enso obi wo ho a wonu obi nya sem kakra bi anyam kopo pagya ne keto abi no a wosu sika fi sika so nware da eduru so anyame ba do de be ma wo ye badwema wo ho na hwe wano yie na to wano na reka orofo adie bi ebe ma obi be ka kiro se wa adwiri swa bia no ene hwe ni yie nyawo kyere wam ne tia futuo efiri mpanifo
se sa yoba mpa de a woni ye bia ba ye bia no ye beka cho so ye badwemba na wonim de pa na donim de no so on say ade empempi eye me modofo pa say Yaw Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo me futu sem omna sa mo futu sem ni say yo Oforisuo bema me da se ma manchia me nana pram so hene one ne yere nana bebia wo bia no me chia wo na manchia jo saka misa saka ya papa me anu ya pani bebia wo bia me chia enche adofo nyina obo national na nse to nka che na bebia wo bia ne me ente nka menye sure so ho dodo e bia no akodi baby Oforisuo na futu sami nipa enfanhua de kakra mare nhwemu ahu se eno ma de nipa fi wiase no eye ne bre ene ade ni kwa se wofa na ya ye yodum na wo de wo se nipa bebre wo wafanti na wo mind de e kire wo sa ade ne nya wo de na nso tie nipa omo wa chienti na wafa di nipa bebre akọ ense anase ensa asamado Oforisuo wo anya fesa Bible say owo ye nipa mfaso badana de pese kan nyina ne se si etufu se dia na mi tufu ama obi a wo tie bia se nya de bia ebon bia ne ka ho sante kasa ju baabi ne baabi pampan wo ho a nyeni nyina na ye bia no kase ho ju mebi wo a wo twam ko ju mebi wo no ma ade ankasa na wo kan wo asam uni mpefe se anya wo dia pato pese woje Oforisuo na wo kase bi wo topic na me de wo so ba badwemba mebo a ye badwemba yani asante ani enim no ma bi aye nanan di gya ye ne maame nom yani asante ye maame nom woni obi anya asem kura na oba wo na obedi ka tia first so na obusa ase be kaisa brantie bi na osisuo na obra na wonte no konye me osenye ono a so na o man kura de enyine bi atoto ye pen nyamia ya nanan ne maame nom se froko mema wo kro mu anyina nkwa no hubo odi ayawa enne nipa bi asumomo matiko nipa bi asumomo de shetiko kone kwaje onimpefe sa ade no enya ne dia Oforisuo ma menka sembi enne de wiase kono sa wo so baji hiani wa ade bi ana wo baji woni bi ade bi na wo sika wo de kokot wo de fa ono so wo sika o de ba ko bodua anya de bia na sebe ye de mawa esese wofa ni Oforisuo mpapa ono anasa se okoje ye wo wasa enu na ye dia be papa be do kokofo wo ni krum sekirebe poso koko na ba ama wote ba sa na be papa yesu koko no se me papa kura ka so de mama me menye na ontimi mfa mama so because asase no eyabusu asase etimi nkoje ne obi gina ayire ne ho kwa akoje koko obi a yabusu asase me papa na yeye obeko de me ka che nipa bia se nya de bia ne sese court abu amount nya de bia ne sese court se kofa nya de bia na wo siga kofa lawyer the lawyer say what the bim and na judge say what the bim into bo se kofa banyansa fote sa asem oye pa chiti asante ya obi sabem predrasa ne papa wu agya na de odi adini aba be fa bonebo na wo de wu a wo de amawoma yenya de sa kata chobe matiase no wo se enkase di obi ade kase ne no ma wo de awu ne ma wo di ade se enkura ni bi kwaware na se bibi ba ya be frew ene obi di ade o se na me di ade enti seven predrasa mafa tu me bi ho no ma nipa omo kwa samado no e fa fisa ni bre no e sa fa fisa no ma no
me say nya de bia e bo bia na ka se ho nya de bia de ma wo bia na ka cho se fa na wa fa you should boss Oforisuo me ade bo de che me fada ade bo de ma me fada nyankopon ma obi adwen adwen nya me de ma obi a no sebo se fa dwen enu ti de da ye da sumie so ade a me ye fata ade a me ye ntesusu wo kra ni nipa kra timi ne wo bode no ana wo adwen ni timi kasa du me be Oforisuo timi kofo ka na bibia pusu se ka men kofo du me bia wo ko babu timi twa yu ten bi wonte ase ampa se wo ji nwa chini ne se wo tra na wo ko a ubenya mane ni nyina na ye rafi ye nim na biti yen eti unim ewu bebre nipa wu bia ne nya obi ankra bia sa obi se nyame na afre no dabi nyame te so obesere ye sa wona se na mafre no ono ne carries ne noma bi o ye ne na ni brepi na yi na fi wiase ebi na bronsam nyankopɔ to bronsam beto asase so fo mu nue the word asanteka sa ye kase dua ehun sunsuaso no so batani enim aso nyankopɔ kan asase so fo mu nue Oforisuo ma meka se beto asase so bronsam na ero na ya dum bi na nyame de dum ye etu yi obi ade bi be very careful you should box ade a odi yo nua no ye wadwuma mu ha odi ye wunua bi asebu a wo ka che wunua ana woma nko ade na ye mo wa mo anuafo bi wo fiem sebia keka obi wunsam saa mo no na epese de ne kwa protenti ni nua pani ana ni nua keto no je wonya ekra so woye tobo sasa bi wo wa ye nya ne bone Oforisuo hwe ye te dam esu bia ne sasa obi betuma wi ade obondua nka no e wo kwan bi so because e wo bebi ana den itumehye na ni nyina chi no ya na wo se ade na wo mane afiri ho kwa no akodi baabi no wan mane wafom enu ti na obi som bosom so komete bosom na bosom ni kuno biko wafiri ne kwa so enu ti na obi sum nyankopon nyame na wo som no yese kwa no ba ko ye nkase ba ko so ye da petem ya wo famu a ho na ho beto wo so mpe no wan mane kase be wo Jade bi nipa bi ye bi nyame hyehyɛ nse wo si dan no block ye hyehyɛ ne kama ana steps wo free steps ne so ana full steps na so Oforisuo wa anya ne maako na wo se wo betu abomu a wo beti awe sa na wiasa brabote ade bi wo a enya wo dia memfa ni bire nkofa ampa enne wo kwa na no na meka se bi sa asem ne de me se adu agi futu sem ade ba ye ya besi na manfo kwa ho ntowo mo because asem we me say facha asem ane de bia ka ko bia we sui me say e betima ka akiro obi akọ adenya ne dia owie ne nka onye komkura wasa de pada tutu egu no na wo kutia asante de kutia adenya dia court abu ama no e o say abu kutia say kutia na no nipa ne to sa woni duabo ko obi ko ba kusu duabo enti enya de bia bon bia ne ka Oforisuo me dashi abroatia Onyankopon ebeyi wafiri mu enti sede enema sitie bia no pene so ne hu se ebre ebesesa oso a wo so enanwumnoi areho a wo die apenisie ya wo pene ema enam ko kete na so a wontimi enna no ye ka chol se enka hoda Onyankopon ewiemu nya ne sachra 90 no obesesa neema e de amount Oforisuo bema eneme ni awuraba bi hia ye na sede na osika na mane hunu ya wo hu eni ni gya wo fem e wa abrabo imu no na ano odin oso ohenere sometimes senkanya mebe ya wo hyemachi ya enkanya se wugina ha na meka enka me hyeda akwa akoto edurawu ose wa try ama ne ba no na ogina ne nto odi ni si ho ne ba ne gina ne nchesu ofa dro na oye se wonom na akola ni su na wo su no ene ma ne sade adro no esesi ho yenim se wiase mu aye den asetene mu aye den ye twa ye ho a entwa obi besie metene aya na entene meka sei eniema ahudo bi akwakoya ahokyere amankyere mankyere wo wato akyekere wo nsa ama akyekere wo nan wunya baabia wo betwa ho afa betimi di asane ho eno nkyere se koka wonu aduro se wonwu ya wonim de wo benya na Paul kan asem bi Oforisuo bema
Osei ya oma yehunu amane ansa na wahye yenimunyam na ewiase wo yesu no Nyankopɔn sa oma wo sono bɔtɔ a eya na oma wo de wode behyem ade a wode behyem a ebobɔ bew no ya Nyankopɔn na ene de ma wo Ose da kopɛ eye mani so mfiapem na mfiapem eye mani so dakoro eniema bebre na ekoso ensohwe dodo na na etigu so asɛm a wonkan yɛse wakanam so ama yayi wadi afradwumam meka sɛ ya no arewo adware ewo waware ase ni nyina ne sɛ ebanya maaye enselfo empɛ wasɛm bi kura wawo ama wonom na so no de obeye bia no ohunhun so mfaso ye wo fie ho meka cho sɛ nkoka wano aduro na ewiem enye nyame sakrana obeyi wafiri wamane animu na wuso no Awurade amana da na osere ahya wonfrumpom ma ene meka sa kire badwemba sɛ wose ebre wo ho edema odasani bia ewo wie yase ewo osenkafo timiensa ene kaaye enti sɛ wumre ma ya tobu asema Awurade da bia ya na meka sɛ ya Nyankopɔn de yefa ho kire mu a eya na wode yesie ebre sefa temu no Awurade ba beyi wapie no wahye wanimonyam ama mpo watamfo ene wana no wonpɛ wasɛm a enam wonso nti wokɔ ahokyere mu no wono ankasa na sɛ wankasa bɛyɛ wadansefo entofo so be me ma me kasa anwa wa wakwa brabomu a wontimi nkwa ankosi wa plan so wonte da wa hyehya so da bia sɛ dwuranie wotimi hyehya wa brabo fɛfɛɛfɛ enne obi a na wotoma ne die no gisa wokɔ ne ho asere e de wonsa to yamansa na bia nipa no krampo ama obibi adi me ka kira wo sɛ ebrɛ nkɔye no nsia we no ebompre no Nyankopɔn sometimes ya na opese ye niema hwiegu na ye sua ho ade ye nya ho nyansahwe bi na ye ho kwan ye befa so e behyehyɛ ne ye na sempo ye polia enya ade a niema no ebetimi ahwiegu efi sɛ yetimi asomoden ose enipa na se bema otiri nini obehwe asem prenson na ose prenson so no obesa asole agina wona so meka che ose nya kokodro na fa boso obo woyam na yi hu ni firi wo mu empo yade bia ba be kyekyere wo eye wo sabo kwani wo so da ye hu nte no asa wo na monsamampom asa wo na ba bia wo na nanom samanfo frefre wo o papa bia wo dada asa wo so ne ho da ye meka che ose yi hu ni firi wo mu na ehu akasa kra no ekum sunsum ebeku ni padua no na ma okra na dwane afiri mu akọ fa boso ba yam na nya gidie eni arehemu eni enidaso ewo Onyankopon mu onu nkuto na se odo ho to ne so a omo anim guase da biara da obeyi wapie na wahira wo breast afatam nte no nya abotre ma Awurade na breast sem no wankasa obedi adanse na wo de aye kasa kire ama na ye afutuo e de ama afoforo a won so na bia wo fa ne mamu otesenti ofo so be ma me fama no nsia se menka kire obi ase ebrenkoi when the time comes Nyankopon ebeyi ni pakro na pie de afiri na ma ne mu medase okay enafie wo so afutu sem ene sei 0551-931-931 wafutu sem and say enifie 0551-931-931 0548-931-931 0548-931-931 woso awo hemeno wafutu sem utie ye no wafutu sem and say enifie fia da bia Asem Mpe Nipa dwumadie no ye makwan emo bia so de na futu sem eba hello yey amane adwuma dase ya ne da ke smart official taxi da ba about ujina run about no so pe Brikofo anoche ne statue no esi ho apara ti statue esi apampe apaje ni tina hwe wiem apaje tina wiem bodua no kura no bodua no sukura no de sikadwa no ekura no sikadwa no sukura no santimite ase I know pie je no kwaso se ma santimite pia e bo so ni bi je so kan ana be futi sam ni se obi amoawa la bua o obojo yey na ko pa obi a ka shere sam se
we see ya. And I know that to change that what I said woman and I go up what I offer. The Bima and Casa with the year and no behind. Then the moment about and I go just like this down. It's cover stand up wow and then I go rest down. But I'll be happy. Okay. Hello. What's your budget? My Joe Bru. Kama pa. The chairman was you ya Joe so dada. Udi we have some work and I just okay. Foot to us to sometimes and more my basa near dear. My so you know what the training and young people no as a bit down. I'm no question. The chairman okay. Hello. Udi baby are free. Yes, I'm a dynamic free. Dana yentio. Nana yirina minshira meta. Easy. Eta da na ya yakwa manema ye free service no happen. Age of 31 years no worry me fan 2 years. Nyama kakra enko ye nipa ni sebi a award ye ni bi da na nso nyame ni nipa the baby make us say which rade a which rade ni na na ile na nsira mo pa na make na say abrabo ne de enye from then na ahokyere baba amane baba na etoda ye mpaja ye ni hi okesi ono ne ka die ni ba otumi kabi na minshiramu na onye mokese. Amen. Brabona kwa esa hwede dan nyina akosi kon. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Kasa free. Oh, lowa fidie no. Boko. Wa futu semne say. Oh, no kwa. Hello. Majeso, Udin baby afree. Kama, kwaju. Okay, yami shamu eno wajuma pawe. Nice. Okay. Hello. What you mean kan? Me pacha me too. Baby afree Udin wa futu sem ne say. Me pacha fla me Aisha me kasa furi amwa. Aisha yentio. Ese la futu sem na amwa dia baby e pa. Me so me ni kunu na tie. Ade a obi di be me, obi wo so wo ye na yere ho ade. Na me ni kunu wo. Asa ni kunu na chi. Aba ba ka kire ni se wo ma biska no ne ne ada. No asa fi mi ma mpene no asa fi mi ma chi asa ko mi kunu wo. Asa ko ka kire ni se me obi bisika da me ya. Me meja me ho amanipa no. Ama ne kenya meso na mesawa abotra na mikunu wa abotra enne de bia mrantia hena asem a woka de bia woti ade ye na fiti sem de bia enka ka na down for na kapapa anto no jeni pa oto wa dia abotra de ye okay abetre tutu me po hello Udin baby afrefre wa futu sem Hello. What you mean kan? Hello. Udin baby afrefre wa futu sem. Papa you say me free Aboagye ko kudu. Mo futu ka na sa mo ri ada di. Na ko pa ba se ta se so a ye ni wa ko ton. Yo na obi ya ten. Esi abra bon ni ada ji. Okay. Amen. Hello.
baby maje so mame udin baby afrefre wa futu sem hello anoti efiada de wa futu sem ene sei obi ani wa wapa afutu ani atratre ho anoti no senyame ma obi a efiada yeso ye hwese odi bi baba na nyina ya che kama pa hello good evening majo so baby afrefre wa futu sem If show me catastrophe commence happy if I show for you it's rama in a program kakala because me ba show you so obi a can seek 250 million so any year yeah tro oni afutu sem bia o tro no number no eya no aba office ya the production line begu so na wa ba ne aboa wo sa akwa so hello udin baby afrefre wa futu sem but your friend brother you know free man so I review yenti o brother the oba you say and I say because you be bring no ya na do bia na be mu bua papa dia du kana ese and that's so kwasa so and then some of people be bring no maybe maybe see ma some papa ya ni shira mo ni mu di ba bi amen and mu kwasa mo kwa so ara mo mo ni pasa o kwasa amen and shira mo be amen hello udin baby afrefre wa futu sem if I show me catastrophe in tampo yenti o if I show me abruwatia number I the production line begu TV no so ofra won sabeka why hello good evening majo so katachi wa futu sem ene say Pastor Benny James because I say Agolan Sada yenti o we are to talent is the key paper be bia who be a talent someone you be waiting to leave and go for can send for one we are talent a key it will be man community okay silence is a key to success okay hello udin baby afrefre wa futu sem I'm a for a friend of Porsche yenti o I say my foot system say oh father for and far area down for father for actually oh far area down for the other can I the children so there one thing the country area ni my foot system na adam for ba na be ma uchiri mu ye na dan for Friday Matthias here hello daddy udi baby afrefre wa futu sem ne say me pa cho me see western up you say you have also me pa cho me check the ba mo me pa cho mo e dia mo ye fa number no ye fa number no yo you na so kakra fa number no yo me go get the tell me to me okay hello ye be fro hello yey majo so katachi udin baby afrefre wa futu sem na za pomo ko dia kama so wala uja fuli na hina yire ene yo famo pete academy na mpuga ndebi no na ja ebe ti ni ya sa ko ya to uti ko po awu bi ki ya na bi o ete a ko bi mu passe okay hello okay producer signal dia mama na ha ne for frɛ no enyina ensie ye ko akwanim na ye ko akwanim no ye wonsam ademamu ene anwumre ye ko computer so adwadie emra sisia
Abode ade. Cinema no tutu no oba mi ntimi kura. So wa Ayo senior. Me dey ade adan heba product I am ti de bia me na no mu no chef dan heba product. We dan extra. We wonu ma ho tutu ni na ebeja. Senior na misisi nso e misisi. And also no problem there. Senior. What see dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, go back when dan heba tonic. We ma bi o ni pa na se na mtumi ni di. Na mtumi dan so. Ni e bi no we no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Madam fight okay na so say. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje Jam na mo janko na fi esefifi meto ntini kwa mfa meto mpenase na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na fi no yeti madam ho sine fi beti asase tele boy Indre oba penfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu Freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adebe die nkrato yi ato yo enianu ne adofo no a wo hwe me medina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkranhye o awale na wo pe no wo ti fa ko no ebe ya ka yi e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase a e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantuo ana se e ye boafo edien na wo ankasa a wo hwe me no wo pe wo haunti e na ma me gina ha tumilika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye tena se na twimuni nyina na me ho no asem de ne se nya asore eye cancer nko a otwera mpogo unu se yeri ya kafu be di echi oni echi no kwen oni echi papa mu da nti no do di fo bae amso de mahunu e na me di kan de ho de akere ko ne nchen wa jaba family house o wa ne bobo am na ko priwuti wiase e wa hweye dum na wodi e be down age o japade ana bibi e wo ni bi dia mu bi hweme ko siada we ene ko siada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa so ama wo a wo hwe me no wo ye nhyira dinani odifo Samuel akwanchereja. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly Ifiakoko. So apomden ho hia wa tie wei oti yaw ewo nipadua ne baabia sɛ yɛ osisi okon wachi kase ana wachi nam otoase onan esifom onan nimu no anase onan tu baabia da ɛyɛ wo ya no one family clinic etu ne ho asi hɔ sɛ honam yaw ana yaw nko ana obetreat ene yade kwankora agye nipa aboso one family clinic the pain expert ɛde bibiduro mfidie ayaresa kwan ahodo pii ene nhwehwemu a emu dɔ ɛbɛgye nipadua na si hɔ de wɔyare da fie a nante ho ayɛ ne den ɛmfrɛ one family clinic ne yɛmrɛ fie mɛhwɛ yade yɛntu nhyɛ da yɛmfa yade nhyɛ fridge enti emane count ho ansa hwehwɛ akira kwan ɛwɔ Kumasi Patase Asenfosu Muzama Junction Hwefupraso New Market Suedro Ekwam Krom Barrier Mankasim Asomdwe fie frɛ 0248-331-331 one family clinic abusua ne nyinaa yɛresabea. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne yeye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kowunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako
ɛwɔ ne nsuhye yɛti anɔpa ne anwumre wɔbra wɔdidi awie wobɛnya preke powder to Kings Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfrɛ 0550 19 15 14 preke powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratoe mu agiatum. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Habakkuk chapter 2 verse 2 Shreni Swadu Liberty Conference February edition Wayne ni ayakasan foot for thought for nyina Omayini Yaw Eduwachi Onyamiakoa Otune study afrem February Onyamene ni mabeshi Liberty Conference Ayamemenida 10th February Anopano sia pepepepe Ewo Jubilee Park Na onyamebe sani wana wodini Jumedie Achomtofo Beto Ama Osuru Esani Abefi Asasiano Minister Kwame Cheju Resident Worshipper Minister SK Frimpong Yamami Mebelochi Wobetsu Chom Aweka Kwanso No Nyankopon Enam ni boini Omayini Yaw Eduwachi Apaya Hufedie Eni Wochie Amenyamema Medrafo Utifie Yadien February Liberty Conference Brebi Na Opom Tutupia Opona Tabemua Wotukum Yenyankopon Betsu Eshiaw Nobeka Chow Se Shiro Eni Swadi Oh glory hallelujah. Beba, Miss Madame bi was swimming at the Bia, Miss Mepe Mahuniamano, was a Sarakoba boutique, and one of Minyada, Jacos Sarakoba boutique conum, Nenyagro, Yemeni, Emma, Emma Jace, one trousers I would do, Emma bag, one pabua, Miss Night, Maya, the Shadena, a beer honum. Now, ready made to be our Diabagu honum, dear, Sarakoba, one Yema, Shaniama, Miss Mabegu Hassan, Sarakoba boutique, and your man, Yamanko, Memman Yamasia, papa. Number 2 Bibia. Salakoba boutique. Boutique mu champions of Pane won. Bibia be ma de besiesie ho no pa gently. Ebi wo Sarakoba boutique. Mema si to pay. Ahudu de won to. Sarakoba boutique wo wura ho a na niema ye wani ani. Amama gistra sese bibia. Me se Sarakoba boutique. Bama bia kwahwan so ade ho. Susu papa pay slippers design and kuma. Afadia bema wo de be kwa yase. Ana ye fro anasa sore. Ni nyina wo Sarakoba boutique. Okọ ho bema wo to de no na to ba de. Oba wo to de na to ba de. Enkwada niema wo ho. Sarakoba boutique wo so ame. Oni room hotel na saso. Oni self station a wo kropo janse ho no. Ena di hwani mu. Fre Sarakoba boutique. Na won kan niema piwa wo nyina ankyerɛ. Number ni 0244 797215. Okay, Yamachafo ne atiefo nyina akwa babim eba Asem Mpe Nipa dwumadie so ye yo tetetu bafo e baboye ntabam ye bonfamu a ye nam soro ye sai enam fom de wo ba no anya atrase ye wone pa edema santeman efrise ye obi ka kira santeman ye obi kire asanteman panipa memo akwa aba no ye ja bibia boko de adobo ade aro ma bibia boko udin de say di pa e frebe papa kwasi firi hin na baye betitafo mfantefo hin abo sa no opposite wakosam ne sen ya odi abedan se yenko moa yo na wodi abedase makosam ya nwede boko ya branche bia bi hunu efa no kofi amponsa ya na oso wo pedaya hai nti no mi hunu no okuta portiba kesia na se mita ba kuma ko be 6 anywum ana me so do mita yo no so we do electricity dise we obi opemita de bia me ka che na wo ba be manipa krobi
nti nkomodi na dare kwa be kopema no otua ska bi a chiram sa ko firu no si ska no ko otua abegina ade no sa so bi hu no nti wo man of friend me so obi do ba bi so e friend no sister ama ne na tipo ako no so so permit bi na so be hu abranti bi me ni nua wo se oye dual citizen nti obeba na bi tade bi e na be friend oba ya mpa oba me ne ko na America 2000 tete usikare 20 million edimano ano we said ni woyale ne kro mo ye no woni store ne ade no ntwaye de o ma ne nkura abehwe ye frefre na be 2 weeks no ma nkura be wiru ba o no ja so be change ne ma so okro no asa aka chema me said ma na anya yi to sama no 500 and so ye 5 million this is kara kwa 25 afi bi tane beba ye register mita yi beba wo ye mo ani ye pabranti be bia ye huno ana se be bosumi nu ko bosumi inside be damu some mo ye na branti bia CCA ama ye number mamu bo friend wo sheda wo she bosumi to so sama no bosumi odo bosumi de so this kan beba bosumi de so ya afi ye sa friend number na odunu desi ye hwede be bia ye huno ene sa de ba se ne ye be sa ba na mo daro mo bo bia de be boy sa be kan no media be ba ya Asem Mpe de ba ye na si abranti ndi de sai Kofi Amponsa na wakacho se wo ye adwuma electricity so adwuma electricity wan kire faako a wo ye adwuma no wan kire faako na ndetiye mu de tie se ra ya mpanifo bi o mo electricity ho no airport all about e be mu nya contract o mutumi fa mbose mu mu adwuma bi na se obo de adwuma na jawo mu na mu na hwe kire ye na mbakire ye ma wo mu no do apart wonye registered member or onye staff na chese wonye staff for electricity en wo de electricity dino enam en wo di bu amanfo na wan na catch us otima meter e ma munya ne mugidi agibi wo no ihunu no na meter bi kura gu port bag me kuta no me ne na ba me ko hwede ye ko hweda nya na meter ma kuma kusisi e port bag me kuta no ena na ma munya ne mugidi na mo kan tietie na chi ni pesua wo ye nti ya kire ya ekobo ba sa no me busa boyi ba ko e fe ne yaw ero se wonu wonye dwuma ho na pari bi na je kontata so ko fa no ne tese abante de se obudi pa che ya kaze se atafu krodo mu kada sama we nya ko be je pa be se kodu ya wo bu wo mu ya mponsen ya wo kan ya Kofi Amponsa ya mekai Kofi Amponsa ne bibedi bi anka ho oni ahotedi bia ne dia ye dini mu anu ubusara we se on tia se no de da hotel kwa ni yinim na bia me tira hotel be first stage wa se won no da ntecho we so opeda na me kudi da mpa ma no tua ska na hapo no the 3 days aro akwa ko diska no hapo tua no sana so we pa boni fu nto bodo bia be hu na chi pani ayampa se we airport about no ho no ye adwuma ana se wa ye no se o ye froster wo bu amanfo tidi pa boni ni de obetu a chose bia ha no wo beje de se de pa wo be kwa ko ye wimu no na nya ho no wo so bia sabi hu se ase obi badabu bai bebe to madabu okuta la to so be so pa no bi so mpa ne ma chebe se me gidie wo mu se ampa wo du so mpa ba dan ti sa e be na yo sabi kwa watwe na de guzu keke chese osika se na akodim ese me da abra me ma ne no no me ni mo 20 million ana wada ka so abaji 500 so asa so ma ko 25 ana mi ni ba ko so 20 million e so ba ya keka ya friend no phone so no osika no me do no waji 22 million ana wada fo so de 18 million ya wo share bo so this kind of ba fi de na wo sa change the line kura line na wo use na e de ba mo de friend wo sa change no me kaisa brantie no ye ne no ye mediation ye na adwo so ba betua sika no afrika de friend na wan kokora ori ni photo ni bi bai ma nya ni photo no wan farmer producer Asem amanfo de adwumakuo bi edin nam na eduru ba bi a oman no hyehyeye no mintumi kasa nye de na nso so kwa bi so no kakoba se no ya chichi ni pa bi o ya chichi ni pa bi o mhya soja fo ntaade di bu amanfo ya chichi nkrofo bi o mhya post fo ntaade di bu amanfo ebia na wo kan electricity company enya adwumakuo ketwa na obi di ni din edi boni sei ye be chine ne wo chine ye be gya no sala wala so ye adwumo wodam ye manfo dwuma ketekete sa Kofi Amponsa ditafo nipa sei ena wo bu o mafaso tafo de be onu ane kura na onu ane tiro ye ko hoduma o be se ho kura de pa bi so hwe no
last kobo the boy back kobo so ya hwe no ti say ye ja ko kuta pa be sense ya obi ayere ye say ko de e ko enu no wo ka ma ma fo hwe no wo ka ma fo hwe no eno oda so nam kuro yi mu ye aduma na mo de nam duma ho ne wasoma so kwantem ho num man pontilia ho si e ka se Kofi Amponsa no describe na be describe no say o yiri patuntum na mu nyedu o ye tete akakra o ye se o mu krom se le papa krom sa de kuma wu fie sara matino yiri patuntum na mu nyedu atitu kakra se da hanu mo se de pompa mo se de pad kakra bi se mu jimita ana mu jimusika se ofa wadawo ba de ba ha bo frɛ no so ba betu eskale no kure so ogitu se bi tarbo anya bi de che ba betu eskale wo hye mo boso me baako so na afire mo frɛ no idika kra ma ayi frɛ no e frɛ no se o hye se boso na boso me nya nso nti boso me so ba fi boso me so ya frɛ no fon na wo dum line no kra se wo juzu line no kra bi akwa bi so na o kyerɛ nipa bɔne su de akyerɛ yɛn asɛnwe no nye ani etimi kan office na kai twetia na edu ba bia usemu odia na ebu asemu ko akoma to ye mate omna samwa Oforisuo ejidi ye se tan she atiefo ni yarefo patui sa na sese ba wo Ghana sa na sese ba sese ba me kwa so yin na papa de nyabutre na ya du ni de ejidi ye se udi je wo so kasa Oforisuo sa na sese ba Ghana asem ya ka kudu ba bia fe krampo de nyame ampata na ukoka de ni kwase oka maka cho se tiafidie so oka asem boni e ba be fa osisi a maka asem papa obi amfa ho awu se nipa bi afanya sakwan bi na omo ya o che na obakono ejo ya bebe no ipa no bebe no so ni maka se san kofa na ye o first na ya chi obi a na obi bebe obi a ya fra wo fie pacho wo fie bomoden bra sisi ana abrante na am ya che no obi aba so oba bebe no ni ani sa ni pakro no atrase enna mpanifo bebre a omo da adwumakuo bebre ano no omo ka ho bi na ama enkra na ebokro no bebre ade na ko bae Ghana nkwa electricity se wo permita aye botom de aya smogre medwe ho amenti ase obi nsu sidan a yese waya ni enim se baba ni se dia ena nka onim subore ai bobo Ghana fo mpani fo me enam saa Oforisuo du mebia ahomte se na Ghana wo si sidan na ope mita se wonye protocol wonye obi orodefo a oboa edi na se ko ba ni sa Ghana ya tra Ghana ho kire saa ugun ba bia fo asam mfa ukwa uchi obi a buyi we chese nasa sa se mo ba ya che electricity nsam ya ka ade a wotaja odia papa de kom ahankwa ya light off wa enim dia si obati asi wom Ghana nkwa na ma light off wa ni ye bosi ya sope electricity wasam ni mita wasam nipa bi afanya sakwa nyene onse wose uwe mo ese mpanifo na afa no eto tichafo anu ntino obebu afaso na Oforisuo kofuka na ka no benya accident nka we bit we usu twumuta na so hwe onwu ya Ghana nkwa untimi hwe onwu ye utwumuta be bitu oso onwu ye na okutamita ena bitu na nim say ne kra ni Oforisuo ede na ekoso Ghana yi mi da bia meka ho ha wo kira batwa ye pre ho we fi wa ba foforo beba we hu ahwan ni ade nyina me se sa ba obeba sa no ma we wan fa ne na nsi fam ni wan koye sa we se ya ye nto aba ha ye hu hui e Ghana ade na ekoso Ghana obi ote Ghana bia ni ahoto sikani ni ahoto ohiani ni ahoto because of ene hu akorakora no koskua na edai wo kasa ye hu ba bia fa asam fa wo Ghana na sabide ne ko bae na nka electricity wo si ufie we na nka akwaji mita eno so nka protocol asam
Me who ye to go to many at the crimes. I think say the materials and the crest are there. Let's see that meter Ukoton store. Uko Ebuan water, yeah, the Ababam. Ha, prepare the Asem Mpe Ubedu baby, yes, network at Teko, Namafwa Sala, Bess Fia Coca, Ghana. And the no man says our Ghana had. And the Panifoni Ghana. And the Bianca Parliament, the Yankaza, yeah, me de Biamakamasi, Sami be president, Suku Sama, Quania, the Adeno, my chum, by Nipa ye, and I may be yammy. Nasabe seven pleasure, and now they are saying, says Yama light off, baby. Obi who knows, Tontom. Obi Swesi fear Bessie, by a coba and fear bedi only. Mita keke, on mak, and then they read the sumo. Now, Crawford, you almost watch entry. Yes, I could bear some puffin. When them Kumasi Anoma, who could tell electricity best, if I say street light near their belly, as you bedu baby, who be a crowd for so coffee, a sumungua, Ganam qua. Nakakwasi, Wajima, Papa Isika, Wajatumu. Ube command pass up and you be a energy, and no to office, and was sumano. And all money this Jumano. It's watching a pen of a telephone. What's an office? Protocol. The Patramacolani. Matis watching Munyan and the chase. Police is what was no. Kakasha every puma pa. Yeah, Jano. Okay. Of course, I brought here. Of also, Bema, Mena Sena, main country. Papa is one kind of command to Yemna, a branch and a baby. I want to be also a friend saying, Kofiam Ponsa, baby. I want to be a no name baby. I want nam, where Johnny only name baby. I would think so. Also, be my young tonka, if a man make us say, or where Busia or Frimo, Nebasana, na a foot one year dear, ye pesa Busiano etuno. He say, and cast Busiano metrias, can and your more energies, can DNA mom, Omuntu a branch and a fool. No mon cancha ne say a common de way and fire and some year no di. A binuma fa quan bonnet so and the quati quine so and ne one ebu a mouth for you and sick and also bema. My man fa when you say so a branch be or airport run about. ECG one, your friend tete do one friend titi. Nyakopon ya dom na say enu da banadayan tenin ko also bema. Ye nim na sebo wa ase num. Ebekwa kodrum panyimfo ye pese bedru sa. Enkofo bi na abepache ode ama na ya hwe animu ekwobosom mienu enti make say no wote yenka titi awo ECG wo airport runabout ye ne be ye wasede na ofo so be ma minima de kodie enti ene wo hwe enwumaku akese mu a minima de ya na ema ho kwan se wo mbetimi e de ahyensode bi de ama wonom ankasa adwuma yefo ya wone wo munam ene obi e timi wrafie bi madan a me ba be hwe light sa wa ye hwan so wa ye hwan ye nim se e bia taade wo ya na se ahyensode we sei e na kita wo bia che se wo ye satisfied ECG workent no ba man kwan no ntimi nwra wo fie na so ma adwumadie bi ma e na dodo na no mu bu nka fam se ya obi a ye de ope oba na me ye sei na da for korampo e na ye sei ECG adwumako ni a no ode ne ho aba no ode na chi ba ko mienu bia afi no no so afa bronya ho we crackers ya ka kire wo mu se na wiase aye den ene obi enu ho betina se se wo kwa uhu no ya se wo ba be abe uhu am wo akeka obi ankoto graphic mu obi enkenkan sa enti ya ka kire brand ya ne se ompene toto mpene no a won hwe fa papa isika enfa mredo ene wanya no ho edofo so be ma nyankopon ya adomu a enko sid next week na se ente ne nka ne fonyi ne wa hasenom ye de be pe na kira kwan se ye tell second time ya ente ne nka biemu a wona de won fa sika ne nko papa no so be kwa hwehwe ne sika kwan kro be fa so obedira ne de wo ne nyankopon tem do fo so be ma me fancy ase na abusua bi ene namfo ayonkofo bi omunim no wo muntu ne fo na se bia yesi nyansa weni ba akofo tirim bia onye na nisu nyansa fo se bia wono nko na nim kwan ofa so wo chinchima manfo nsa wono mu ka nyansa sem bi nto ne tirim na anya sa na se bibisi a emo obi a me blame obi sa na me ka ma na so fo so ma me fancy okay medikaka se Ghana ha no eduru babia hemra no ne yebesesam o se you de meti ho yaw pa ne se obi timi dia soja fo atade no dia kwa ji obi sika se mbi soja ni me do be ko soja sana wa police ko no mo adwumaku akase
amafo timi do mu din gen nyoma bia ensemfra enso ye bechi wo mo no ensiaga anuti mesre Kofi Amponsa wo no wo na adwene se o ye electricity ni o so onye electricity ni o ekwan ye odi amanfo na so onhwe yie na me de da bia meka o se ni mo antimi wa betete ontuma o wo ye wa adwene se wo dikọ wo de totopakọ na daku be hye difo na pani ko akoma to yem ye be kire panifo ne me nkire nkoda atemase ka akoma pa to yem eduru ba bi na meke kamen sempi nu a obohun kwan am pese me fa so anu ti so bi nim Kofi Amponsa ye kana asem yi a ye se tafon potem wo ne fa de potem wo no wo na adwun se ni opemita de sia no ama bi o chu sika won fa ma no mo kan chen se wan hwe ye obedi sika preko ye be ma na sojo to ye no ma no semna maka no ti ase a no e badwen mapa onye careful pani ko akoma to ye mwate de tumi ye doso Asem Mpe Nipa ye tumi ye doso pa ko akoma to yem ye kon ene danke ba complex entwetwe nkomo simadu ye wasem chechire kese pa ba ko dachire enya asem ketwa doctor pani wo danke ba complex watena se doctor se wasesa na husuo no se so ya be dimile nim doctor ya ba be dimile nim okay doctor me mwakọ ababiem ye nua o pani prompt say yehu adome ho ye pa sa da me say no kakra obi dimile nim o me ho kakra last week die opiaro ne kasaye ne duru ba bia ya na daje no na so ye ne sa na so home kakra danka so ye te say o yehu adome ho boko ye ko home ba yi CMC ehia ba akopɛ patwa dise dia na ekoso poten dank sisi a de ehunu se infections kum ni papa infections kum ni pa nem sayade nem sayare minim se bia holidays to nkrofo dwuo ni boroso dia minto menche na hu se ni padodo na ebrepa o se eba awo ho asema nipa bebre do ma dwene ma bebre o mo ntimi nwa no do ma dwene ko fibroid so nanso ene person obi hu se fibroid no enye ni nyina na twa wo yo de fe no intramural fibroid and yo de fe no submucosal fibroid intramural fibroid na ekese a na cover wo de ni na betima ma oba awo ho ya de ama wo submucosal fibroid no entwa wo ana intramural fibroid na nye ekese nso entwa wo nti oba bebre mo mo fibroid mo ba ya so yo no etimo mu nyinsan enfonsa fibroid no da so ho etimo mu nyinsan nti se obi wo fibroid a eno nkire se ontimi nwo ne made etwa wo pa infections titu chlamydia gonorrhea sa infection so wan hwe ntreat a eno na etama ema na yedema oba no so obetukosua ya obibi efe no endometriosis yare bi a ekama na obonso omo no uterus lining na ewo mu na ese ne efifi won nchen bibi fi won nchen te se no na mama na sase enya menstrual pains obebu onya menstrual pains na adwe ne se pains na onya na ye no akeke na so behwe na ye sa problem na de sa how no ebre no wan hwe bitime twawo afi obi a wonya infection wotuti a enko ebitime twawo obi a ebia wontimi nchima kora so ye fe no amenorrhea obebu a wonchimada obu a ye wo no nchimada ano bi so ma bo chimadu ba bi na twa ontimi nchimada eno so betime twa wawo sa problem ni na ayo oba na so chima kromo problem wo ho ontimi nchima yi ana chima ne makwa na eba pains pa na wote a ye ka che won se foni kire aso wo ne hwe ma wo ye be boa ma sa problem na firi ho no afi bibi se syphilis syphilis no the baby do ma dwene o syphilis o se be mem ye ne ya ana na se ye ne ya na so nya sa na tie syphilis ti ma ensa e be to be ma ho te se yam ebetima to ba se ebetima to wanemu o tekrema so na enu akọ syphilis betima ma obi ni asei syphilis betima ma ofa ayetitiriti se na wo yanya stroke no ana betima bo nkase mu ntokuru ebetima akọfa problem aba wa adwene mu syphilis betima ma oba nyinsia na nyinsia na wapon nto nyinsia na wapon syphilis mi sa problem ne ba etumi ma oba ebe wo na ne ba na ediforme into bebu obewo na ne ba no na ni ba akwa kata ne hwene ba akwa syphilis mi cause sa problem no into syphilis so to be the great imitator
kyɛ sɛ ɛtumi kɔfɔ ha bebree bɛ nipadua no wonu sɛ syphilis bɛtumi ama obi aso asi nti sɛ obi wɔ infection a ɛwɔ sɛ ɔma no hia ne paa no otu anamɔde n'ani kyerɛ aso yɛ ɔne ɛhwɛ ba no obi wɔ ɔkora infection no ahyɛseɛ te sɛ ne bɛmɛ mu hyehye naa wampɛ mu a ɛna ɔbɛhu sɛ ne hwe waba no baako aho no anaa ne hwe waba no mu yɛ ne ya paa ɛhɔ nso na ɛproduce sperms no ɛproduce nsuo a sperms ntimi firi mu ba ɛbɛtumi akɔtwa wawo ama na yɛyi obi wɔ nso a ne prostate aba bɛyɛ kɛseɛ wɔnya bɛrima wɔdi 40 years ɛkɔ ne prostate aba bɛyɛ kɛseɛ yɛsɛ bɛrima ntwa wɔ nanso di agorɔ prostate bɛtwa wawo because prostate sɛ yɛ kɛseɛ saa na ɔhaw a yɛde ba ne sɛ ɛyɛ na prostate ne kyi nsuo bɛfɛ ne prostatic fluid ɛma ne bɛbɔ nsuo no a bɛrima yɛ ne ɔbɛhyia a ɛba no deɛ yɛtaa frɛ no sperm no yɛnyɛ no sperm no ɛne yɛ semen saa semen no ɛba ɛyɛ acidic in the prostate ni chi nsuo bɛfɛ ne prostatic fluid na bɛbɔ ho ban a wobɛhu sɛ abɛyɛ akala na ɛtumi afɔ ɔba no ase na ama sperm state mi adware kama woyɛ bɛrima na wobɛhunu sɛ wodeɛ no wo prostate na yɛ kɛse a yɛkyɛ ne sɛ ɛbɛdum na bi no sɛ nsuo no ntimi mba bio na babɔ wɔyi ne ho ban nti wobɛhu sɛ awoɔ ho bɛyɛ den ama wo nti mɛma a mowɔ problem sɛ wodwo nso a wokyem wodwo nso a wobra sɛ na dwonso no atumi aba dwonso do no wanka ho na woyɛ asɛ wana dwonso ne mu apae mmienu ana dwonso no wobɛdwonso na ebi akem saa problem ni nyinaa no tu anamɔ ne fa bra obi wɔ ɔbɛda anadwo obɛtuma dwonso mpre na mpre num ni nyinaa kyɛ sɛ prostate problem oba ho utu anamɔ ba dank eba compress yɛ bɛyɛ omoa ama problem na firi hɔ obi a de pipe kwato bɛɛ mem ne bɛboa mo yi rubber no na watimi anante ma ho atɔ na kyɛ sɛ doctor si yɛ kan nam sa yadeɛ no a amafo bi afa no simple na nyɛ simple saa o ɛnyɛ simple koraa ehu paa ɛnam sa yɛ betime di form obi obi a ni obi tiatia ɛnam yare na ma tiatia o kwa bɛ so no so obi nya syphilis no baby afa ne tertiary syphilis na etima woni mu tia wo so wuti no so wuti yɛ kama sɛ etimi tia no na ama pimples akɛse akɛse fɛ no gumas obi wa bo na ebi sisi nanim ɛno a ɛsoso pa kyɛ pimples wo mia de den syphilis timi kɔ so sa ba fɛ no gumas ntabegugu wanim sa na ma wanim no sɛ de esiti no na asesa no nti so what normal syphilis do dem a ehu pa nti mo am wo syphilis amuntu ho na mo nyina obo won ma o syphilis aka kyɛ ne syphilis de onum oduru ayenko onum oduru a still na e positive enye no korɛ bradanke ba compare ba mo oduru ma syphilis na se yetu ama ho ato obi wo kɔ syphilis nti wakyea na so okɔ hospital sa o mo kan kyɛ da so o syphilis o ba danke man hu sɛ syphilis na ya no ene wa yɛ okay ni syphilis no ma ni do dem akodu baabi a wahwe ya na aka ho na wo hu ntam so a yebetuma aboa mo dem die no afiri ho doctor eduru baabi sɛ de na wudi ka kan no sɛ beduru baabi na utu sɛ aba na ebi abi atoka trema so no syphilis no na ebi okra bia beto be ma no ne kɔ doctor na ensusu anso wantimi ehu sɛ ekɔkɔ yira oni padua ni mu akwa be na befa so abehu wo ɛyɛ sɛ ɛba na ɛbɛtɔ hɔ a ɛhɔ ne fɛ ne sɛ wonya primary syphilis nti wonya primary syphilis na ɛbɛtumi akɔ obi wɔ no ma ɛkɔ a ɛma ne nipadua mbiem bi so ɔkɔ check up obi nso wɔ no ɛkɔ a ɛbɛba secondary syphilis no na ɛnsa na hyehyɛ nsuo wɔ ne nipadua no ho bɛtumi gu no bɛma ho no to ho na srim bɛtumi gu ne nsa obi bɛtumi gu ne kyi nyinaa na emu yɛ ne hene wɔtete ne baabi nsuo no bɛbɔ gu bia na ayɛ hɔ nom na kane no wahwɛ bɛka sɛ wɔnya dwiba nanso na ɛbi ɛyɛ syphilis yare na ɛyɛ ɔsa no ɛde kakra sa na ɛno kɔ ɛkɔ a yeso obenya bibia fe latent syphilis and syphilis yare no ho so hu bibia oni pedua no ma kire se wanya yare bi oni pedua no ho na ho abo so widie mu hyehyɛ pa se de ya so gya wo widie mu no na woni ye wo gene na wo pusa woni wo ho a na ite sane a wo nkasa mu tutu uti pile hu wa de ko because abe ne de ase sai ne nse ne mu yare ne ma akwasa de foforo ebia akwasa te sane a bi obi ato woduro mpo ana ebi akose bibi fufuo bi uti na yo ye nto wadwene maso na syphilis no ye obibi afa ni neurosyphilis wo ho obi wo to wa na ye se de wonya stroke na no akyea ke syphilis na duru na adwene no nti afa asase koso problem bi eni se koso onipadua no ama no obi wo no ho sa afa na ni so aye no wanta na ohun ade yi syphilis na koso sa na ade e ma syphilis na aye hu ni se emema bi mo ho a omo wo yere sa so wo mpenafo be ye 9 nti oba ode na yire nko abeba na mprafo na no odwo mo na so wi obese akọ mo ho okọ mo bi okote ya de no sa de abeye na yire no na ono so de ho ye fe no reinfection e ba se ade ntimi nkoda ana obi so ese no suban ya nya nti no okọ hospital kra o mpese obo na yire amane so mo nko opese ono aba ko de be sa no ho yare no okọ ukọ so obese akọfa yare no wo yire ho nti ba se yare ne be di se be free fie na yare so bra eyo na ye fe no reinfection we reinfect ho
ha treat no wasa ade ayo wo treat wasa ade ayo ho no na ma wo system na yare na efa to bedum na bi no na yare ni ntimi nko na ma bebre ka se yare no wo ko a enye negative na so pa na wo di advice e de ma so a ye tu ase ama ho atimi ato kra oni enam sa yare ne fucking pa ekoba ne sa dank nupa ya bi ne de tu yare na se ana ye wo nupa a ye de tu yare na se pa ya so e bi ni we bebre nso ya so ye ho no a ni nyina ye eduru a ya shada ye na bibiduro obi wo smede me mpa bibiduro ye bibini ntu ye bibini na so mpa bibiduro de ene he na be ka kwatena aha ntu ye bibifuo no ye duro ene bibiduro ana abrofo no so de ene abrofo duro ntu obi wo no smede me mpa bibiduro be no abrofo duro so sayare ne nko bebia ne yare ne ye kese or kidney problem be ne ahye ne dialysis or hypertension he no anya stroke esa so se abrofo duro nko ana mepe nanso ye bibini nko ade bibiduro na ye wo de nom na fetu yare ase okay ye fa ye man tudwa danke ba complex or boy djuma pa ye man ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ofre na mesia obenya wo san so WhatsApp yen so awon sabe ye kira kwan no ye wo pechi number 2 bawo so be su at the junction odo car na e ban so remu at the kuru ba beto for junction wa fa left o ban so na so at the junction a wo de wo say me ko danke ba obenya plug ya na taxi e do beba nti e kire kwan ye den kra wo take ka obenya at the car ho wo tafu obenya at the car ho so full line obenya at the car ho atonsu benya trade ka ho ebi abafu bi aso mesu trade junction ne edwuma fiti juada kosi memenda juada kosi fiada no pa no watwe kosi enwuma no num ye ho memenda no pa no watwe kosi ewia no miensa so ye ho nti time bia baba bia ye ho a ye betwe kama mia me ho a ba beto bi ho ama ma hwe kama okay doctor efo ye nupa no tudwa na omanfo enhwe bi fi se ene mbia ye kwai benya bi ato nyina me da sepa edro we din the dank antimal x for malaria into bia onya malaria bia o pharmacy shop and herbal shop bia also per dank antimal x very very effective aha nipa bebre omo num se duro we no oya omo wanwa se se malaria duro bi wo ho sa into Mr. wa kwa test so onya malaria no ko per se duro we bi to dank antimal x wa we ni beje pass o no ye de no to nchen so a eduro we so the dank extract for sasabro ukoto do chinkase okon wabeti wabatwe wabakon bebi ankase mienu sie bia se otutu ehwa hono ehwa yetitriti e ma wontimi nya ho hwe a woduro ani dank extract wakoye adwuma bi no wabre na honam nyina ye o ya kope dank extract e ba mecha na wabe say yes eye adwuma pa dank extract na meka wasemi wo ba we se nso a dank procare the do de bia me kan dank procare no for sisi yare na so sanso you good for bi ojo so tentem and ojo so a obre very very good obi ojo so kete so ukoto se duro we ya freme na menche wade a obe ya ka ho be ma dwunso na twa dank procare very very effective pa dwunso krobo fo no onuma wo de o freme na meche wade bi ka ho a wa be Sompa na bebre agye kinye se o munyi ni se betimi ma mi bi o se ne ba no 17 years me chen we okotoye o se ebe tudwo ye me nwanwa e dank procare the juma pa no ana we so ya dank phytocare for koko obi akoko aye o sabe tuatua woto so okoja wana ya moja wom se okoja wana ya obre esanse jana na eba no eba nya na wuti pains no weduro ni papa bi wo se moja ni timitum se de yekuma akoko okoja na otimi gwesa na afi ono anim sa hwe obetu ahwe na so dank phytocare aboa na solve the problem amano ntia no so me kanfo tu obi no we say so wo kumase ha so pe bi etu aton a o ba o fred dank ba compose telephone numbers no ma obenya ye o ko Kwalenak obenya bi etu aton o ko Missy Heba Apidank obenya bi onum have me obenya bi onum ana Freddy Mens obenya bi o sa ye ndro nyina enyo mo nko a yo Heba so be bro kumase a o mo ye ndro bi o ko Accra nso a o kaishi drug lane ubenye ndro ni bi wo ho ashama ya eku pharmacy ane widama ubenye bi wo ho nom so wo voter region so a ubenye bi e wo Gapson anase Kufuru dia ubenye bi wo na ubenye bi wo Abetasam so ho so wo e bi Atakrade a ubetmanya dro we bi e wo nimdie pharmacy ubetmanya edro we su bi
ewo crisis the answer pharmacy how no nyina obenye bia ne ba shop bi atwa ho hia wo de dia ne so bebi sase me pedank fo lo ni bi na won sa ebetumi akabi. Okay, Dr. Fema no tudwa. Your telephone numbers no 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 33 phone numbers ya on sabekaye yane tank eba complex na etwetwe nkomono Dr. Penny enwoma konkai enwoma ekokola ni papa anuti sabre no said enwoma eti akokona nim no efeye papa tank eba complex wo pachi number 2 wone City Life Hybrid School no na ebe ho anuti yenko na yenkotu yade ase kekede yako na yade akoya nim yako akoya nim a yeko na yeko for first second story no emra ye for second story no emra efrise no yeko akoya nim akosam a yenua ba bi di free dunkwawo de aba no abraho ye papa yeko dunkwawo na sabre ye gwono wotetatu me be bomentabam dia enne me namfom ekodunkwawo abraho asefem etieba enasie ama atwene ana ewo sekire jama se dunkwawo na yekro etie nasie posini ba bia tie bia waye no anoden papa sabre no computer so dwadi o ho ayenkomra na enyimfirim efrise ba bia yekeka kono anoden ye pa computer so dwadi e wo ho a yenkomra sisia yenko computer so dwadi mra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho tichima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me nanu me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afraid na mebeko. Nenkrata krani. Hey, ani me ma connection ma for den kofo sika dwane ne wanya otchedi di musa no. Oh, Express Group adarmenti akwentu aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amupese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi, Asafo Labor Runabout Hwa, Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahumacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Okay, ya kwa ni na medical kasi ekodunkwa. Ene ba fo ho ne abon tabani mo dudunkwa. Abrahu. Emu oya o. Abrahu papa. Minya ba impom te say. Pacho nyame adom me hoye. Ya kasa den kakrawate. Enu ane ne de akosem a yehia de apemfo nkwa na enu omu ye program. Nra. We enu 7 na we 9. Nobody have to Asem Mpe Nipa. Ate. That's it. Mami bibi aboko de. Yankopon adom. Udin de say. Pacho friend mami esi. Mami esi free hin e baye. Me feeding ko na ofi.
Dunkwa na free buy. Mama wakosam ne san a odi abedan say ye ni betumi aboa wo. Mepacha makosam ne say me ni abrantie bi ehihya aware. Your friend say e friend Prince Apo Prince okay. Oh, Dunkwa ye free kro bi so Fantima power line. Ona menene wo. Nti na me ametime dan mu. Na ono so tene dan mu. Ti me be o ka kire me say nkofo accuse ni say oni obire eda. Ama eye confusion ti me metena ono ne dan ano se ne be ya obi fa asem nyedai entuno so. Tu free hoko baba tane dan ni. Me pacho. Na chese wonu obi yire da kura na kai wajai. Debi almost nkofo keka kwa bi so nti se me betena ho dia amanfo be jaka sansem no so ebetwa nti ma me sesa me nyoma ebetena ne dan no ameneneti nti yinse ba ko bai no ma mi ska se no so yemi eni enko hu me papa na me ka twense debi o ma mi ndi kan ko nti o ma mi ska ma mi di kan ko me kwa na me ko ti se papa u she fridge ntim da manie be bono adwen say ye nke nyina ye beko after ye na nke ye de pese ye de tu abusiafo anim no ye de atu abusiafo anim nti me ko baaye afi be men wa ma me de me dan na me free mu no e de ama ni kroma unani for rent 2 years afi me nenet no ma me nda Timi free papa ho baaye no enemu no I say force. O ma wo na sesei. Anagibia ye all night like enye mpaibo. Enem of force so me. Me se me mpino no so se me ye nti me yese me da na odem ho kame na matimeni. Na wo mpeso ode be ma no. Me de me ho. Adentia. Like na me feel say me de me ho ebe man. Na de to si wo ka chem so be ye me ho ade. But unfortunately na yin say no. Ebe pie mu ntina me konso no se menemu ebe hia na ma me wo te danim what ya say we anim say broni akoko ntumi na ena kwa bi so no mo hyehya awade na wo fili so ne beda no nso fili ne mo be ne dai me pacho me yare kra na me ka kire na ontimasi ana chese wono ope ope sa aduane no se me ka kire ni se me yare kra no so nim se ntro na me twa o no I saw for so the Monday to Sunday the man kra obeye oh ma me anya breo ntimi pacho sa ne kosi ye me ne se Monday to Sunday the man wa ope me pacho sa tu ya de cross da pacho yenti o nti akoba san me ko hu me papa ba ye no me no beda me ne wona me no beda me no me na me ma na kwanya to ne me da na nyumre na nyinsan no essay ti 3 days ye ko twa scan ye say miscarriage ye ko ye me DNC epu ni mo nti epu ni mo no yeti na me ba boy ye complain kire me say ne papa de ne nse rewura ne to na me ba ne so ate wonne na wo no debi me de ne ba mpnatwe wo yo ba bema ai na ne papa wai ono ne papa wo Kumasi he ya na won pra no de ne se wura ne tu ebe ne bema na ne nsa e pa cho ne nsa nti me bisa kra ne se on try me how ada ye no na oda mpan so na ono ade ne nsa e share ne to say na osan se da twetwe ne Johnson my train say the pennies ne friend no Johnson because I wanna or Johnson for something just that twetwe ne Johnson na ode afa ne to ntamane ne bema no ono aka say mama me bema na ekura me ya nti me ne bema ne tena ase enwumre efra akora no sim de me pesa me de ma no beka no aka say maka na atani tirim ebisa me ban efe ni junior say junior da me kwachima da oye ode me tonton wade me kwachima da yo so kwachima da de ne nsa erewura
metuntema wawie na ye ya adwen si ebeye no ma no esai menu afina ma adwen ni awawie ni sibe no ma me de medan samti ye adwen ka me pesi kan kakra wo ka kire no a na akoda no so eka ye no ukru no gitum na wanya tum o ka kire me say ada no me kwecho na me si onware no hohoro ne tu na akra ne said there bi da wa hohoro me tu odo nsa share me tu na me busa nsa na dokas dware wa aye hohoro tu ana say ordinance show to mo si dokas dware me ordinance hohoro me tu na ye say me ba nim difference between me hohoro me tu and me show to ampa so me ba ne tunu mu no say me sanu po affairs no na me de bento an me de nkuto NF so de general sana na eye ne ya nti de nkufa ho a na me de asano ti wanyantum ba me ba ne ya complain say me dware no kra na me horo ne tukwa me ya me setimi ekwohye ne tunu na chese kwa beda nti oka asana aware no so ti mani su no me ya Osei enye ne kre nti na say me ma na antibiotics na me sadi nsuohye egugu ma me twa me sesi a wate pensuo bi nom Asem Mpe Nipa ye wo Facebook Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube no so ye Sompa TV Twitter ne Sompa TV Sompa FM subscribe share na foforo webi na wontie bi ye nua ba na ofiri dunkwa asem mo woka no mesiafimo na ya na ya asem ya asem kase pa na si na anwumre ye o Yakopa mizoni bi FM 5G meza no so mafo agye atum mazifo agye atum galansefo agye atum efrise duba bi na honam eyo ya ono 5G meza no bi aboa pa mizo no so nkoda na agye atum Miss Fruity no wonoma emakala no eyefe manager Daniel 21st ken nekehwa overseas Bikan supermarket abawa sister sewa ewo anomanji post office sa na mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University aboa kwa yekọ na yekotobi na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi one VIP car park no na edi ehwe ni 0246270221 0246270221 kwa kuochri company limited wo poye mantemu Eastern region 0243329414 0243329414 KF Kinju Enterprise ewo Ndom Hotel ye opamangwa brusenim woni Ndom Hotel no ene di ehwanimu yenko KF Kinju Enterprise ebenya bi ato KF Kinju Enterprise 21st kineke yesiatika expert odofo yenko ne kotu siatika yade na se eso sisi efa osile na kokom duru ba bia wanhwe yesiatika yade ntim yade obeka so atia duru so anaso obi atu adu entesa ntim yade yesiatika eno no 21st kineke na nwie se yade bi ye frɛ no siatika wutu ase pa odofo siatika no dodo no na akadam no nyina no 21st kineke davro ma odi bibiju aka wo mo ama sabro bi atumi ekonu nyuma pa so Ghana fo ginedi ne science laboratory scanning video audio p eno do ba 15 branches eno wo ewo Ghana member Kumasi ehwa overseas woni Alpha Radio no ene bo ho Council Quarters Court Junction oboase Domi Market Accra yeko na yeko pebinto sunyane kwanza techiman 21st kineke osinyimini 0540311311 0540311311 3 bus center with 3 cook capsules cocoa master with your bedja so orofo enkope cocoa dro ni binto wate yetu yade na se if you say cocoa no se poma to no anu odin yi papa enupa oho enupa nkasa oho enupa ni bini de bini 3 cook capsules cocoa master yenkotobi na yefantu cocoa na se kolina keba dani heba misti heba happy dank okwa ubenya bi ato 0546107107 0546107107 3 cook capsules cocoa master dro papa odi for Samuel Prayer and Counseling Center ebrem odi for ba kope ena owo asantemem Ghana memha akwankyere papa no orofo etia ben na koyon kwadada etumi emfiri so spiritual marriage na akwantu ana turu ba bia utumi say abaifo ta wodo de obeye bia enkoye yeko D4 Samuel Prayer and Counseling Center na ekoja akwankyere mu omrepa menhia hembobo na ho ena D4 Samuel wo Jaba Family House yeko akwankyere mu hwam yeko na adebia dani nkonua da so no onyi emfa free so 0504
588-454 0504-588-454 and 0578-40-55-19 0578-40-55-19 Odi for Summer Prayer Counseling Center and I make for Namediamount Liberty Conference is here again. Rebel Liborium Sana Latin Casabe Cultural and we freedom no and it is up person to Liberty Conference na se dia or the phone call be asusu mubiano yenko die ho efefiri otamfo abonsan nsem awiye bremo mahne ya dubuache achade nyamede ma no enyasem keto akora na ne nyina bewie mu dia Saturday 10 February na enwoma we nyina ekoso ewo Jubilee Park ukọ no akwakojo ho afro otamfo abonsan nsem dia ye konya ko bompa ye ne anompa ye ne dimpa ye kandifo ne hwan o mahne ya dubuache na enwoma bia dane konua bia da ye so no yenko ne konua be papai 10 February eno Jubilee Park damemre da na yenyina yenko bompaye enompaye na nim se wotonyomo twice prayer de otonyomo twice prayer eno ti obi obompaye na obi otonyomo no da bia de otonyomo no ewo nanim eche de obompaye no adetina make sa Minister Kwame Jedu resident worshipper wono eka ho a omo eka nwomtofo no SK Frimpong mebe ochre ode ne nwomto anibonyam eba beta dwumadi nati orofo ye kwahefa Jubilee Park Liberty Conference yekoje ho efiri otamfo abozensem Express Group efraw orofo Express Group efraw dia ye kone akonto semina ye dia kwakwakoda no ye tukwa ko Canada US UK Australia New Zealand na ni nyina ebebiem dia Express Group orofo ye kwakwa ye adwuma ye ko school ewo abroche dia Express Group ye fa enkokoda no 0249 000 448 0000448 Joy Cam Roofing Company Limited Yakoboya Daso Aluzinc Self-Lock IBR IBT Irota and Metal Trashing a carpenter for Papa and our what they ebo would die so at the amount Tachiman Accra Sunyane wa Kumase Bogatanga Kaswa Tamale Ubahu Joy Cam Roofing Company Limited 0540-125-816 0540-125-816 Joy Cam Ofra Yakonia Koboy Daso Obo Herba and Medical Research Center cardiovascular diseases in Nano and no yakoma yade drobi moja from Nano ye hwene fi bi emu atochi meginano ya tete no dadani said ye be ya ho ebetumi esan afri yade ensem yade be na rekodan Obo Herba and Medical Research Center otumi entu ase emfama ye fie yade bi ankonkodan no na otu ase emfama ye ne tumi ko enwuma so ado ato adumanu last stop one sof mame dokono no na edi enhwani mu wose anopa na ofiti adwuma se nonso kono numpa mu anwumere efri dwada ekosi memneda na oye adwuma yi 0257472506 0257472506 Sarakoba Unisex Fashion and Sarakoba Boutique wofrew na ma me Sarakoba se nyoma no eni ho feyi papa manta de wo memanta de wo mema pabua emma pabua de be na pade atu komu awunya watch papa na nyoma no de ya bruchire ya bruchire papa enu nti se ye pay life pa bia body a yenko Sarakoba Unisex Fashion na enyoma enkonkai emfaman swame one enum hotel no ene be ho one Sheffield station no ene di hwe ni mu 0244797215 0244797215 Sarakoba Unisex Fashion and American for na media ma kekede ye kon ede akoye nim ma me ntisesi ano ekosi sei me pacha no ni twa ekoguye ama me yinsen we ebaye me yinsen we ba no small person ni me dente ma me ka tro ni say ba kon me nim say dro no de fa mi o say de no de ye mi ntimi ma me ho ekwan eno small ma me ndasa nti madam fu bi word ekrom na o village infant my power line nti me kotena madam fu no for 3 days say me come ba no nanka India na adwen be sesan so for me call by no akofa me ace girl aba nti odi abada na mutinim ye dan na onyin ni wo mo no sata mu tu kwa oche ya na me di 3 days udun kwa
there one fant my power line 2 by no ba no dadani ewo edan ni mu nti am dey atise mo si da me tu me to no saa da na oba no eba man family ehu die nti nisu me beto oba na me nneoma nso wo dem na me ntumi ma me nneoma ngume kra edan me kra ye dey edem try say me sisa me nneoma te ma me sisa me nneoma na o ma me lo oba ye no oba na bako anase oba no oba no wodani ti dan ni mu etika be kan wa ka ma mienu na ka betena ho ye betena edan wa wo so ntena ho na me simint me sata na be ma no we be ma nso wo ho wow efie na kwa ise omufra kwanchiom na ba o ma gifie nyina ma ntie de na atem ho kakra be kwan ba kwan ne dem ben nti me omonso ya onafo me na me ye different tribe nti omomoti omo kasa me na me nti omo kasa nti ba san me sisa me no na be ma na me transportation nti me ye se me kono na oba ne to ame enbo mi jama ade ho mi refie oba ne tam to twene na ye dia dia na ye me ba atade me reni fie na me ye nti me free dem na oba ne se o plan machi nti o plan no plan ade ne de to abontin nti me tani mani so mu efie no so ben kwan ho me tani mani na che say ye me nneoma ne bi na waye de wa pla de me ba nneoma na wa pla de gunte ma me confronting katrense onim sem na ma be yi nneoma free dan ni mu nti sen kan papa mu a o sister mbia we no e kan nneoma ho ana enya wo dia mbia me dia mbia enya me dia na utimi tam eto twene a wa anya de nti asem katren me se e dan ni eni kunu dia e no no so admenya ne dia nti all right is ade anya ne dia enya ne kunu dia ndie opla editugu sa tam na be ma no we nyina ekoso no na be ma no we chiro no otumi multi edi amame me buy me di me TV ni me multi every da every bibia na me tino buy na me mattress ti me packing ano o chiro no etu multi TV sa tam no nya bosome sai wo nyinse anim na me nya 3 months e wo me nyinse mo nti sana be ma na di kan boba na mane se oni mi afefro nti nke se oni ho na mi besi na chi a so no ni mi anko nti mpo menim se be ma na bona mane nti me kono no di atem didie edi ma chi obo mi ntichi se ma be chi ni kunu na so kan se na ya mpase na oba no e wo ho ansa na wo ko ne kra ba ko pe be ma ne ka kire mi se oba no one ne nti ho na oba no ye na dwen so koye no ho ade oba na ama kwan all because of so see na bushia mu ne se ketwa e ware ansensem like o metia ye ketwa no bibi nti o hwese nka ne sister mpanyifo no na medical ebe ware ayi oba na fam oba no ne kan mi de be ma ne kan mi nim se ntro no twa me dia asem o kan nti na o hwese mpanyifo na obetu mu ne be ware ansa no no ebe wanti mpanyifo no ware na chese o ntimi ware na be ma no so ware ready say obe ware no de be fa me nti o kan e credit share me nti mi hu say oni obi e wo ho a nipa ni ye ready say oni ne be dey e betna na ne be bo ebra sana na mi hu no nti otamade no totwene ye no ekosi sai tokwa ba ye odi machi edidi matem e be bo mi ntiti se magini kunu tem didi ni bi ne sai and matem didi ajiji nkofo kunu o ma wa wo mu no mu ni papa no san kato so san mi nyinsen na mafan mewa me ahwe be ka me yem next time oba no ne kansa asem o kire o min ko fa obi kunu tama wo kansa asem no na nipa wo ho amanfo te na boy na sisters ho so be wa me ahwe ya hwen ho na boy ni so tu multi no ewie aba oba e wo kan kire no nanim na asem ni se aduabo no wo be wa me ahwe no ahwen esi ye nti me ka kire ni se on pen ho wo de na no tra na kan ye ana wo bodua nkasa o de na no si mewo ame ya hwe me nyi se ne be ka me yem next time go ji obi kuno
nti sama catch me te ba sam catch be man say wati asem na oba na kan pe hu ade na ye okay wati asem na ma catch wo no wo be man wati asem na oba na kan be ma wati dwene ho so odun kwa ho sa asem no ye ba be di nkomosi aye ne your destination travel services atwetwe nkomomra sisi a wo be ma no na mene wo sa asem no oba no kan wati ehona sisi ye dro your destination travel services omo bo adwuma kwantu Sompa de kurum ha de untimi sa wo untimi kwati wo mo emo bi kwadwo sikani panipa bibia bokọ de nana yaw nyame adom na wo so akama your destination na say na ni ha na wo aye fedodo oh bra we ya ka kwantu de ni ya ntade ne paboa o ai kwa well so she sing na no we designer bra ai kwa ho amuna samu ahwe oba panie you fi ama fe o okay your destination mo boy adwuma so far so good amanfo dodo no a na eba amanfo dodo no a say Canada any US no any UK amanfo from pa say yin papa na hot cake no mami fanchi akese ma watiefo no ahwefo ena nwumrei wo adwuma Sompa market ya pampa wo adwuma na ho ayefe na metiase the dog help mami chia BCO ene ho kani papa yami nshira pa mo boy chidom pa oni mami sewa metia mo ena nwumrei pa na now tese won se yesi afufum internet say ye ba na ye nyoma a sisi etwabuo your destination travel services no ye de tudwa ye promotion e monokra no ene ye pa hontoma ya pa hontoma dada but na say ye ba inframam so since 15 January ne pa hontoma a ye Facebook ye ho advert kakra e say ene na say ba inframam wo say ba inframam che e say ayo oba che ya na it is o sisi no ye no ye na de di kan Canada no twegu bebre eje tuato je say ene me free enkran me bedu ye ni me bedu enche bia na me say mamra na me no etiefo ni ahefo so medi nkomo Canada na kopa je say na Canada processing time na 1 month we say maybe am ba na me say 2 months you say ya test 1 month once the more ye adwuma the more na so no doso so hunu you say a quick 1 month processing time ye be we sisi any problem US and also eguso den timi ka tie for say enko ba bia na o say edika ka to say skape enwo den anokwase enti enfo wani hwe ba bia for ni hwe the number 1 travel services, that's your destination travel services. Ye dwuma ye die ye consultation pa oba bibia pese wo fa kontu bia ye no betena se a church wase asakra na ye de nsa so dwuma num ye contract na se hye enchere bia be church wase mo ate ase yie e wo se ha na me pese meko obu okra oba pese metu kwan o ene me ba omo no adam ba ko frɛ me se bra se na me se masa bomoden ne bra na ye ntena se na me ntiache onwoma se aha na beboa wo aha mmoa ko bu okra aware mienu on timi nko but what you say because I can't say no timi nyabi gise wo do yire ba ko to nkyai ko bu wo so aware mienu mo pene so ni nyina se ekyekyerew so hunu ya nkyekyerew wa unhunu na fe won say aha na me kwa we de ebeboa me ni mabusua eso so be say wo no mabusua nyina tu kwan ko ba bia UK ni metima recommend am as say UK if say UK obetimi na wo yire na wo ma ko UK mo kwa mo nyina be nya adwuma ye within 2 months ni awie say adwuma no boni fe bi letter of sponsorship enunya bapa 90% of the work is done omo tie me omo nim de mekan oba ya emfanchan e be sisi ya de amawo uye no Canada no so na me na mekan wasama de ba UK ni so no Canada no so 1 month processing time you bit ma process o sisi ya na wawie na won say ampa oba ba bia we de ye yakonto ho adwuma e de amawo mi Canada na to nchen USA so e ko papa say USA no obi opese ko US bia say opese ko hwe ho opese ko school opese ko sira wabusuya opese ko sira we opese ko sira ukunu for US and be done your destination travel services within 1 month near your process and kama just say your destination travel services dwuma ye no ebo adwene nti ase yakopam man kanea no a itimi de die ne mu say obi pese otukwan ko ade a yebedi wani ma otukwan jojo ma me fa me numbers no entudwa 0257 298 084 0257 298
084 your landline de samre wo fra unya just free juada air kono and here 0206 748 767 0206 748 767 your numbers me no o fresh sia o frɛ your call center na beje ofaso dedi kan na your mobile number no de ba bia on beje ofaso ba ko na your landline enti fi juada kwakusi Friday utimi frɛ from 8 o'clock to 5 o'clock o frɛ your beje ofaso ne wadi nkomo se say me no ka say your turkey ya to ne din cruise turkey say wa wo ye adwuma wa brɛ na pese wo kɔ gye wa home bonika se cruiser ship via ne sinsuo so a ye kɔ tena mu didi no wine ne ade nyasem keto akra nyame adoma from February obi a wa ready bia bra ne be register every Monday kɔ o pese wo kɔ gye wa home ebo ne da fom bɔkɔ ya tebo no so ye January package no discount ne ye more almost 30% off ye yite ohamu nchemo aduasa every boa ye beje wo so the turkey na pese wo kɔ no wo de wo kɔ gye wa home agye wani adware pono wo ha bon say yes and man for video this bia me the videos ni be to TV so ma wo hwe anya asem keto akra nika kwa nipa wo ye adwuma wo se wo begye wa home eduba se wo kɔ turkey nko na wo kɔ gye wani kakra wo ne wo ho kani wo ne wabusua wo kɔ turkey a bra fair numbers no o fry do ba kɔ turkey kama wo ye no fi wa Dubai eno so eye ba bia etimi kɔ tourist e kɔ hwɛ ho e kɔ hwɛ nyankopɔn ne enyoma e wo wiase a ebi ne ye krom wo betima kɔ hwɛ ho kama wo beba na o se ho asisi ho so afi na wo ye adwuma e mo wani gye wo ye no to nkyɛn wɔn a pɛ kɔ Dubai kɔ ye adwuma se abranti ababawa wasi so ebi a watena Ghana nyoma nkɔ ye ma wo Dubai ne bo ofom pa e bo ofo wo de wantimi ankɔ Canada wantimi ankɔ US ya Dubai de wo betima kɔ ye adwuma so dwe wom ubekɔ na adwuma wɔ hɔ adwuma ni bi wɔ ha wo free ekɔ na na ready bo so kɔ du yie na adwuma na o hye ase ayo adwuma bo akatua no so ye kama eti your destination travel services o do ho ebedom yen a wakwantuo so watena Ghana na wonya adwuma nya na bia adwuma wo ye no nkɔ yie no entena ha mfa msan hye wo dem hwam de wo hia ne sɛ wo be frɛ number no wo bedu wo pɛ ye be kyerɛ wo de be boa wo bekɔ wo nyame adoma Monday ya nipa set bia omo ekɔ Kentucky omo so ye de omo kɔ ye adwuma enti wona opese okoye adwuma o take ni so umetimi e de ababa dan your destination travel services eno so wo honom uye no free honom a mabo Canada mabo US ekura kese mienu we ye ya de aka ni nyina ye jara sala house ni beka Europe so eye oman a opese okoye adwuma se ameno ka se Spain omo pani papa obi opese oye adwuma bia o de bra wo baba ho nko a disika kakra sie opese otukwan ko Spain ko ye wadwuma bra ubekɔ na wadwuma wɔ hɔ kama enkɔne namba bia enko achewachew hwɛ wani important your destination travel services ɛhɔ ne bia asese kumase ye bua amanfo mo tukwan no mani so ade hunu no abamuo afei mamemra study abroad bonika study abroad a kyerɛ sɛ wopɛsɛ wokɔ school sɛ wawie school pon wɔ Ghana ha na wopɛsɛ wokɔ masters kyerɛ sɛ wawie first degree na wo to aso eno ane se obeba ye be ye o valuation no ye be hwe o certificate ahwe o nkrata ma wo se okay o qualify se obekɔ ye se fiti ya ne afre phone so first kabla da bi send ka da bi ye adwuma no ehwo te ye be kyerɛ wo se bra ye no betra se course we na wo ye be boa wo we ekwo we na wo koso koye course we ya be boa wo mama papa bra mesrɛ wo ba na wo wie SS no omu hia omu wie SS pa Canada per se Canada pass no omu hia omu wie SS foforo no eti no ane se wo be ba ye office no be frɛ yan no wa ba wo bedu a ye no be kyerɛ oba no certificate wa ye ne nyoma bebre be hwehwɛ mu ni a kyerɛ no na afei wa hyase na ya hyase wa no acha within 3 months na wonya ne study permit de obetimi akɔ school asade ya adwuma ukɔ school na wo ye adwuma ukɔ school na wo ye adwuma to be school no wo wie school na wasa ye dey wonya adwuma wo pere na apede he okro bia pese ukɔ school also Canada US Germany France UK be bia pese ukɔ school also no bra ye be boa ama wakɔ school no enti umpere na apede he Japan eyo man asese adwuma abusuo medical caribbean because covid na ba ni enti ama abuche man no bia hie nipa omu hie nipa pa enti wo de entra Ghana na nsei oman hie mu edenden na ese da bia ye to electricity bill mu da bia ye to water bill mu oman ni mu eden enti ensei wo sika se Ghana kuta 1 billion okra na utenye ya kuta wa na hye utenye kuta wa na 1000 cities 100 cities wote so anasa
o tie so na asa enti usika na da on enhye no fa bedan your destination travel services ukwa sa investment da waye no ubinya so fa so bebre efise ukudura protein mamu na osate wadwuma omanya te se sika de be ma ebi be so ame aka ama odi bia ba Africa abebo odia o mbere na pede omanya wo ye adwuma de obedie de obehye no entwe sika de nyina sebi me nkonda mo Ghana bebre but me ye comparison was a difference wo mpa na na what de kana se no enti akwantu de eye akwantu na obeti to kwai dia na se wo de bedan your destination travel services me say su bio me see your destination travel services na na me say fa na man to bio 0257 298 084 0257 298 your number na toso no say 0206 748 767 na me catch to no mabo Canada me say within 1 month me we Canada okay USA and so within 1 month no when your data wo call interview no when you interview ya visa no are you ready wa enye magic eye dwuma pa ye afi mabo Japan and so dwuma ho oba ya ye no be sankata e be Japan ama mabo Turkey and so dwuma ho we take ne tuncha adwuma no tuncha wona wo peso ko cruise okoji wani wo Turkey nsuo no so ono so wo no na nya asem ketwa bomode na bra mabo Dubai and so dwuma ho wo peso ko ye dwuma ho bra wo peso ko ji wani wo Dubai ko hwe krom so ane so bra ye be ya ma afi study abroad no so maboso obi peso ko school wi ase aman bia Canada US bomode bra se masters o se first degree o diploma o graduate certificate ni nyina bra ye be ni nyina ma nana ye moto no ye reaching safely is assured just say do boko na dream nana enti de make nyina say wona wo hwe ye tie no o mo fo ni hwe ba bia for ni hwe your destination travel services ye chi akwan no wo asokore mampon asokore mampon unim kumasi a wo de usikejeti a ubisa asokore mampon ka e wo Dr. Mensa edobeko straight udu a ye wa asokore mampon rural bank no nchen pe ana ye no de hwe ni mu ye say Ben Simmons Herbal Clinic pe enti no an say wa frɛ ye number no o yira kra wo de frɛ number no enko ba bia o mfo ni nkyere tavern to bia wo de bra ye ho afa wo free boase kra so na ba wo si santase wa ba kra na wo be sikejeti aso do beko wo free bekwai wo free offense side so na ba wo be si so run about straight wo betu anya aboabo post office na wo ba asokore mampon na de be ka twa to ni nyina say your destination travel services ya ba si e bebo amanfo bronya ya tie boro so o hamu chemu aduasa bomoden nipa 50 be di kan aba de ye be mamo another 10% discount nese o hamu chemu aduanan ne yete so amawo kama and one is over register now we have fill form na no contract no kama foni e your destination travel services obaba manager wo ho obaba na adwumafoni nyina ombeje ofeso kama Canada USA e ma renfi e foni hwe bia your destination travel services ye bebo ama woni so de hunu abam na me da say okay yene your destination travel services na ekotwetwe nkomo no sa kontu sempa de fa koda no wo de koda no emu bi emfa achenchena enkoda wa sokwan emwa debi emia nyusi kani ansa na ye beda Asem Mpe Nipa so Oforisuo Aboagye kogim sika ma me debi sabre ya na sika ni kura no ene wo se wo de koma travel and tour papa na de he ene your destination travel services asokoma pon one nduru bank no ene di hwani mu obesmese ba kan nek pre for sika koma no na nyoma enkonkai ema wa kontusem ye beda ase na wotwe se na ede ya yebesa ahia every say amanfo ehia atratren ne say for sika komo obi an kwanchan emianyi enkodi kekede yakwa koyanim bafo na me bom ntaba mu no na de mantu otententu mankwa bruchire ne na de menenam Ghana heya manoma ani dunkwa asefo sem ni abrahosem yi meme bi bomma bi so dwe o asem o obapa enti o ka kire no se wate de oba no ka no de no kan o ka kire mi se na no de kan ye nti edua no enye adwuma nti minyi ma adwen free so na mismeka chon sedebi me preme nkwa nti onpa obi na onye dey onna ni dua no epa ho na awotwe wan pa obi anna ni dua no na mde kotu dum kwan fie fuanim omo frɛ oba no samai oba no oba na mba be ma ne ne bae oba ye na ose obeyi asem na kofi na mpemfo sedebi onfa oba no emra because ogina ye mienu
yentem yemfinfini nti for ba ne mra no see you okoya da ye share no so a onye oba nyina ma ni week ba ekotra asem so umamba ye transem so several times umamba nti secretary kachem say nananom to om safra om nyina wo mo amba e de nananom ye nananom anya hwe nananom kachem say anyife na emie no de ko ketua de wo soro ho no de ewo dum kwa asoro ho no enye top ho ne de nchirade no ma hu sha ahimfie no eyetu makoka asem mum kura pa ewo abro sa bia ase no patron eho no musime fa nko kasim de nchira na meko bisa na chese no si ye ka fofra esemebo me su scan e wo me hu na me de ba ye ensamai wo ketu emu no ntina me ni ska bia me san e de akọ kasim nti me kobo me bisiafo me wo fa amane mama family no mudi machi me ekọ se ye ko bisa be man se ne kra na ya dani edran yetu anamako ho be man gitum se ne kra mama wo fa e ka kire ni se no no an hyeda na ompe obi awoni mi dua dani na yemra na onyi omunyi duabo ni free because my frostro and a be man gitum no ti be man hye kwasiada dani ekoye ni week nti kwasiada ne so ye no me nime wo fa ekoye be man say nipa na obeda ni dua no kwa afum nti no chi se ye ko nti mi wo fa kase ye twen kakra mbia na okwa ahomachi nti nko be ba ntem na nko adani dua no ye ya wamba na aboten ekobo 11 na chese ewia na eyiniti na yesi ewiansu yiniti aye odani dua enyiye nti lorry fe ni mu no o my lorry fe na nsu ye in and out na ni edidi ensu ti so far more than dua no eduani ya ndani ebesi yete ye nane ya ndani me fan say less than a week today na me ko pa na nana me ko di asem ko tu na nim na boy na oni oba na amba no na nana ma miska na me ko hu ni chiame ncham so baji 600 and some wadani dua no ama me so be man chop money crown fama me me call hospital eda Oti ai wo nyimo ko hospital da hospital da na mansi mu continental da me ko da because uko ye beka se ko lab no uko ye be ju scans be man ye di adwuma oye small scale mining oye mo fa be man picture ne to so mame say picture no wa oye small scale nti sika ne mu na ekoye MC a be man picture mo fa to so scanner ode ma ye ma me to bu ase wonie me pacha uti na da ne ko ho there be oba na obo mi dua ni ti dua boni ba no onna oda no ko ho enwi na wo no ko ho sa no be man me pacha oba pay se wotia sa brei no me ba bi ehu na me ka ho asemu de be ma wopom de agiragina so na ma koda no so da chi bi no watua tra wiase na mani wo ho etu nyim from day 1 abasi 9 months on continental da me continental da na ye da ye aduro onuma aduro bi aso da no madru sa koda ni da yi se won na yie me nim emema bi so di sanfo wo man mu o me friend mpo say my yase me ye o ka che me say I oba normal for every pregnant woman say onyima na yase be eto no ya we say oma usikan ko hospital da oma usikan ko hospital da pacha asem no me menye sikasem ni mu no sikasem ni mu no me wo me diskan ma me wo fa se me wo fanji scan nko na me mentina enwumre de betinya adani dua no ka metwe mani pa na ye de abani adani dua no tin diskan ma me wo fa ko ediko me wo fa san diskan sumo bi so famre me o diskan ba na boy ni diskan she ni botom say ekwa me fa so freedom kwa ba kra na se no me san fa sa kwan no so o hele sika no de ma wo no de bi tama me ne me wo fa mo be ka asem na ye be dani dua no okay aha na edua ne nya anane no se nipa ne kwa from no ntia wo twen adane aha nti me ka che mo fa say
Only kanko. Na me mentwen. Say dan ni mu no onye me. Akwa an bi so kwa yem from so kwa asema bani kwa so ma wo fa no obo ho ban no ko. Say me nim say me ne tena that time no. Me ne tena 8 months e wo demo. Me hu. O se be man your friend say? Your friend Prince Kojo Apo. Prince Kojo Apo. Na che se dun ko ade amanfo ni no pa. Omunim ni pa. O ye ni guasefo be ma. Nti se wanyi mo ba na manse pa man scan continental da me wona me gina no. Edua no so ya dane. 4 days today ya dane edua no me kopa na nane chew. No dane ma. Me nan aso aye, me nan esi from enhu no ye. Na me so nim die betia ma me ni sa ya re ni se obi ane nan na me ko me de ko kire na na mpa ne chew. No so matena ho ache. No jiska no de osim fan komane chia me no no ndani dua na je se kwa bi so no nana na tu ni botum bua wo e de man se me fa no na me ko no mo dani edua no na asem no obo me ma asem no kodi otwimit oye me ayeka yeka die bebre wonyi mu no nyosa bo wo se me ma me wo fa ko ye no no ka se kwa me fa so ba me san fa sa kwan no so nko no sika no me wo fa discount sumaye o discount me 1920 ekoye me ne ono ne ntem akasa satam no ba no ho ba wapie o wa abontin se me ba wo ba ne ma ho o abontin nti ekoye me ne boy ne ntem akasa fa me fa ma na nti ko bibia ekoye fa so ba fa sa kwan ne soko nti sa ne koye akasa be ma ne twi me trini me nsa no twist ko machi sei twist me nsa no onyim brem ye me nyim ya o twist me nsa no ekwa machi sei no obutu me nai ode ni feet stamp me feet so oye my kayaka di bebre ode even po mmia me kun se di she my ase se me se onyinyi nsan ni die obeyi oba me nem se me all the force e be raw me efeni say me pants and I me can because they know I am nice say am me straight now you sure say no upon wonder me die no ni de nyame nim wan kasa oni me bedan bibisa nto ba me na mu say ti so obi oye yoga no omo yes ade no mo baba obi ona no bia me na nim say me say o men scan kwa abortion ni squad odibon dia kwa abortion onu abeye onu eye no edan nimu into the way sata no di bosume say that na mo 3 months okay I'm me 3 months mo into during that process na me Philippines were me ties na mama me so na tade me say na me can into me can no jemi dika me can no jemi mo me pie no me pie free ne dem ho na mkobo papa panyin ni bia ma ne papa panyin ni sa wona afo asem yo sa ta na ade asa na ade nsan ye na bo be say be 12 we are ai na me pie freedom na mkobo papa panyin ni bia ma ne oso no dia wona afo asem die ontimi enye ntim kobo ohe na owokro nso amane ohe ni hu se me menya cat mi kono kro mi aye me nsa ebubo me kono ho no ama police for aso ante medical police station because police station no na police for no inviting Tuesday by o me inviting no me ma yem fa asem ko fie me si there bi me mpene because edikan ebi akọ ahifie wa ama nti me nso me mpene say yenko siesie no ofie if you dobsu woman no ano efe ni Josephine madam Josephine o see am me ye difficult to do aden na me difficult ayi police ni na wo hwe asiesie asem no o see me na what the mra na ye adwuma no o kan ya ko e ye difficult say o see me makwan me yem fa asem ni nkofie nkosiesie na me see me mpene because edikan akọ ahifie wa ma nti me mpene so say we nso yensan nya dey yem fa nko na sa dobsu man we hu say cat bi wo body no when that time when we made a tray ono so e die ni mean your friend Josephine Pia Kubi me nim tribe ba ka fanti
eti Josephine Apia Kubi no dub supani no ena se mo nyia sam no kofi wa bra ese de mra ye adwuma no me patron me se me mpring o se me difficult nti de everybody say o cancer na ese akra se me ya ye mpanyin senti na ese me ma me ho kwa me di asem ni kofi wow ye di asem ni kofi nso anipa na obeyi asem ne honorable Ben York o Fantimai assemblyman obeyi asem na wa frasem no mpansie musico fie na no omo wo tiko no omo ansiesie asem bia omo anfrɛ me omo invite me omo anfrɛ me dampo say yesiesie so mo ni wani ni ye asem no intimi na me tiwo sem bia omo be say omo anfrɛ asem na ansiesie kasa ni nyem so me ka kyerɛ that time na ese boy ni mamiska no mamiska intimi ka kyerɛ so mamiska that time no intimi madam ni gigina mu say obey scanner mami intone me boy ni exchange of contacts senko be fa police ni no so na kama kwa akoje inti a free Wednesday Thursday my friend madam yi fa me call me text the message on reply me wa message wa me boy na send me kafra mon pensu bi manenom on pensu manom le bosso men kromo no MCA ne bo so men krom ya asem kasi o ra ko papa ni ra ko nyumre pa mama he fa na zuzu omni wani ni yenti a oba police woman no sa abo me o se say dobsu woman no oboa me kanya nkopon enya madam we de minni police woman no say a friend say Josephine Apia Kubi e kwa be no fa so bo wo wonyim ya no bo wo me patran me nyim ya police ba no oni me patran o ka try me say me nyim ma be ma ne nware me ntimi fa me ha ne mama ne nyina megu be ma no nyansa sem say no ka kire o me patran nyansa sem say na police ba ne ka kire o me patran e ba ne say no bo wo obo me o se me didi na tem e yan pass o didi na tem me didi na tem message me ba your friend is saying boy ne dey send me na me forward man say madam me patch message say na be man ne dey aye e dey am me o si scan wa send dey am me friend so a o fa me call me text un so a o reply me your friend say me messages madam me person me who say me boy no na e twa ntro na say na me person me who ne kra dey ewo mu na me can search on to friend me phone so catch and say me a stupid girl me illiterate Jimmy for ba makodi me kwatie na sa agba fa me so a o se say o see makodi me kwatie na say agba fa me so ma me fa me masem en fam ba me so na me yo ba me si police station na me nya ma dwin say me ba Jimmy sika me hu de ode ba yam nti o make his statement and who say na scanner e dey aba sana no mpesa odi bede ebe mami nti mami bo bi sia na mi ska bia nti bo bi se 5 cedis wo bi ho e dey fa kako o kwa eji 3 cedis ti me call ye no e no de message no ko kire Mr. Willie on na e dopsu ye fani se penyini dopsu from penyifo o de message no ko kire se medidi natem Mr. Willie say girl no didi watem nti asmo ka che Mr. Willie say Mr. Willie no police no can be ma onu su e penyi pa no adopsu onu de onu so kan nyansa sem cho se ntisa uni di atem because fort me free boy no so ordinary sika mo nti onu tu ni sika no ye de wo penti ya wo na say wo free ka say wa ba na say mba ye nti sister ka che police ni so fam opese odi me koto cells na me mbu ade obano so wonyimi ai ena Mr. Willie say o ma kwan so fam nkoto cells into cancer on makwan and okache Mr. Willie say and say o makwan ma me fa na into cells dia any information about any bia me na share bia no Mr. Willie pan free and deleting free me phone so because some person me friend bi on person me testing bi and am bia me lock na ma Mr. Willie na cha so mo so evidence a wo de ko ba bia yes no ma delete free so na Mr. Willie delete bia free me phone so into delete we na madam ne to share me so na me te what he said me te we ya
and obo me Mr. Willie ya aware nanim witness ye Mr. Danso tamo ye de as obo me fan say recent okwa abrochiri kra nansia na okwa abrochiri nansia na Mr. Danso or ye Mr. Danso that be o suppose ni ba na bo obo me ti say de obo ono ane ba che say obo anya so obo mi o what was what obo me ti akunwam ti say and na wo bo me even Mr. Danso etino no mpo no na enye producers and try police mo try my police ni ba na number na enye small no ten nti otina Mr. William to mama me to bo ase ko Facebook na Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube no so Sompa TV mo try police ni ba na number ne mame mo de mo try police ni ba na no ba pin for we mo ya from Aboagye Nipa mu police for kra ma mo nyem kra no essence from Aboagye Nipa mo na so mbo mo ban na wo mo no akoto ahye ne so bo no mo try ne number ne mame no okay inti obo me no na Mr. Danso ti ne free me so inti na Mr. Willie ne mpese try ne number ne mame case ne be free ne office ho akọ outside na me see dey bia say penit because me intimi ma case ne entna ehon ko a na me ko bisa commander office na asem de call commander ho na invite no na witness ni yetu oba baako na bema baako Mr. Danso other lady no so ye CID no de minim ni din oye young girl we unity and we twa boy o police station wa na omo pataye enti na sa woman de documents bre commander or office na mkache commander say so nti asem na make no me bomusa lady we na lady no confirm ma commander say eyampa na commander order sa lady no ko frɛ Josephine no dops job me no ko frɛ ne bae oba no betwa antro so mo me dentro ne wona akwa wa ha obetwa antro na betwa na akwa wa ha antro so mo me na commander ka say menya smart no red no bia be di kan ye den a confirm me wa ha ntia ho na afi de o aye basa oti akonwa ni mu na commander ka say message e chere say oba na didi watem na wa ma Willie Mr. Willie delete message no wo phone so nti forward ma me na o forward ma commander no na commander read messages na commander say on didi watem se message na no cross scan be dini ho o forward this scan back to me boy catch him say me come back to me boyfriend ko Jimmy Sika we as so na manu akosi abusuefu o forward this scan de my boy no ama boy ni send message so da nyame ase see asan forward ni Sika ama no kawa koma to yem ate kawa koma to yem kawa koma to yem papa eti commander no efiri wono di asem no kan ho inti ne credit dead na commander ka say on pamicho okay no credit di ma police ni gitum say empowerable me pa try o assault me o gitum say wa assault me 1.1 power chow one pamicho one power chow me pa try emma me adechi ye no me hunam nyina ye me because me boy ne bo me no police ni nika kire me say me nkobo besian fan ko hospital me boy ne be me skada ko hospital inti me police ni ba na esa kasa me pa try inti me ni obi amekobo besian inti Mr. Willie na me be pa ni chew me be pa Mr. Willie ni chew on e ma miska Mr. Willie na ma miska 300 cedis and I made the call hospital me cry so mama me treatment and one say nipa ne san ye no an not true edro mama and I made the day me better edro no inti me better edro na me the report no come police for no afi the madam Josephine say me doctor's report na nani me complain na me beye no and coordinate enye pe doctor ni say we hu bibia ye de e wo me hu what's supposed to be ban your friend say Josephine apia kubi okay ya try na homa no ya friend na ba ko fa no ya no yi free mu ya try na homa no technicians me come here
Abe Herbal Clinic order for yeko nyekotu yade asenkosa yade Dr. Professor Abe the sickle cell doctor yade be na de ko maami Abe ho ayawo amwana oko Dr. Professor Abe ho obebo apa yede sickle kotu yam se fibroid ye kwa yi debi fibroid me emfa sika kan o de bibiduro so eni tu yade ase e wo tano so apatrapa maami Abe se brei na owunu papa ewo na so ye Abe Herbal Clinic oba ye nene o manfo dodo no a na e budget so 0243 345392 0243 345392 Abe Herbal Clinic Bristol Ewa Ventures or the Allison Soap Allison Ointment help me no or the Abega so or for ya this man be gare no near the ointment no SS la oba when you nyamina e utumi manifu kama pa Bristol Ewa Ventures nipa or the Abanbi and I make for the amount 0592 145 024 0592 145 024 Bristol Ewa Ventures ya near police no police ni bano posini bano yanko Josephine do kwa The number you're calling is busy. Please try again later. So be Josephine or Sabaras was anya hono tia ba bi otibia mo kante Josephine say Sompa page o Osei Aboagye me no once on the phone no once na die anu ye bia woni because do kwa form of show ni agro ye try na ba ko ha de To copy a tone, press any two keys. Tune's ring is 50 pesos for 30 days. Oh my God. The number. Why not just one phone? O the tobacco count. Suppose men we are calling friends. Over fan YGP. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. Okay. Dr. KKB Herbal Center, Dr. KKB Herbal Center, the veins doctor, a stroke, a diabetes, and Dr. Bramian Tonchiano was said, dear bay, a drew ben winnie, quite a brain tumpa, and a coach and Bran Habano, ni sino near the day, a hinu our dibiba every Sunday, and I'm day, a tunim de pa, Sabi be drop adie. Drop adie Dr. KKB Herbal Center Tema come to 25 of Kenya's number 2 Tachiman Accra Buja Old Barrier Yanko Dr. KKB Herbal Center na Swami Hanwo Kumasi Azanteman Tema Melkoma Quante Pono so assembly hono Jedu fi hope and a Dr. KKB Herbal Center Udini Juma Yanko to Yadiase 0557 346 080 0557 346 080 Yanko Dr. KKB Herbal Center you could to Yadiase say a game padia Smiles Herbal Clinic on the dia Ganya Begaso Smiles Vital Herbal Mixture or for what think can ever from Bema Mienfro Dadao Nina am Pasu Juma a Gayan Pebinom na Emimian Chilwum Manintimi Obano said the Bayer a kutri na Yoma Konkai Ediama and if you Pebinomate 024061 6061 024061 6061 a Guyana Mekan for Namdiama Precare Precase powder immune booster dropper or for Yakone Copa Precare DB and Nomate a Buapa Precare na the Peten Kwaswa Utu Bono Grand Numbi a Drew Baby of Gianibia that would no ube to me edibia peteso na wedding or for Drew Baby teaspoon and Ketuano a Suaya Botono Fabigum Nanom and Yama Conkai at the amount Mojana wope and I say cholesterol on the Pacific Pedu anymore sugar level no enyo blood pressure and ordinary a Precare Precase powder Wabo Herbal Clinic at what Domenu Wamo and a day ebaye 0249 761 508 0249 761 508 na yenko Precare Precase pardon be ento brukutu ya bema dro bema nso so eye brukutu akakaduna yimu masitenkom orofo hangover bi ani wo no ma
hangu burukutu hangu vabianim pebi bobo wate abedi to na ponto no babi amoni age amabodom pem no mpe burukutu ni bi mutwitwa na tot mpe bibi ni unuma wanum timete eda so pa Food and Drug Authority or the stamp on so say dimayam 0244 620 294 0244 620 294 niakope bi enom na nyoma konkan Lawson beverages Lawson wo frew Lawson say what the Lawson local mission no abadwa so sa eno the Lawson eba mission no so aba or the Lawson the Rayman capsules so aba the Rayman bitters no so the abadwa so or for enkope nupani bi no mate eduru ba bia yenye ho duro ne ye ho duro a twitwa bi ne bubobi the Rayman bitters no amafo ajatum a wode edu omudwuma wo Ghana memha ba bia tonsa etu nsa nyina na the Rayman bitters no okwa obenya bi ato 0248619999 ne kope bi to na nyoma enkonkai enfama loss na se me kan choza ko ne kope bi na toto nupa ho to bi na ya hwe se ye ne bema no ebetwetwe nkoma bema no ye hwe se ye ne bema no betwetwe nkomo kama pa me no me pese me hye sufa kura na bema duru ba bi kura na kotrese do otobo abono no ne honya hi kotre ne kan se do otobo abo me no che do be kase wani gine police ni ba de okoye yesu wani gwase awagye Asem. Okay. Hello. Open the pampum to say. Your friend of Osei Aboagye make us free Kumasi Sompa TV Sompa FM. Make us free Kumasi Sompa TV Sompa FM. Unim ababa wa your friend no. Mami esi anase patience. Mr. Miteo kasa hiyo. Hello. Say one low TV no dia want to the American no. Me say unim patience anase mami esi. Okay. Huh? Hello. Oh, that's you so. Hello. Yes. Hello. Hello. Only mommy esi anase patience. Patience. Unim no kwa beso. Osei. So far no would you tum say onene na nyem? Well, you test Penny os over them wo pia bonten bi ni komo. Na the free solo bana anu oden pa tigira ye ni komo. No want by network na papa. Tigira ba bia network na because kunim krom wo cha me amene odi committee unim ba bia gina ye betumi edi komo. What me kan? Hello? What that's you so? What the best network you? Hello? Katina Safran. Come na someone. Vusu za Kenya na nimdia. Yeah, we what they say dum ni adai wonye na adwene. So tie program. Ana on Mr TV no kasa da anim. Ba me hu se coach be me se. Hello? Hello, na me busa se. So oni maami asidi a na che se oni nanyem, nyesa. Aminim no pa, yeko hospital ama omu confirm pro wanyi. Aha, na che se eye wo a ananye wo a. Eye wo a. Pacho. So far no se watumi ene oba ada na wanyem a emu obi nkochi wo akiro wanyini dada wo mpa so wote de mega jiro no.
Yo ho za wo ye pani e mo bi kasa mu wasum But over to me kasa mu manti me say maami esi no efiri se wonyem ye no dia no waya afa no ho akosi se obawuyi well when you yeah me man top money onye mo man chop money my man is got on back hospital so police for cry away your police station o man is call police antenatal care Osei ya otu atu police station no akoje me di two na wa omo dia ma me dia ma divisional commander or no dia man montro di also the divisional commander Mr. Williams sorry enti empresa na dia manu akwa akoje they meant to me because that me guys man 2 months salary ono Mr. Vincent Mediman so far no una unim say okay asem asi me de me chop money kwa akoto enti no so de koto kra no unim say bosumi we me de koi ana next month me de koi enti e free sabra wonye me asem sisi ye no ebesi the 9th month no o de ne chop money mano me man chop money say be say na dia mano okay kamu okay kasi ka botini bo mo amane say Osei okay kambo mu awama ni sika say o de mana na awotwe ana abosome no bosomi eti bosomi bia awama ni say can you de na me man tas ba di mana say me man 300 can no na man say 1000 na say so man 300 na ya pase ompra bi ebebo ni dua ono na ka me TV on TV obo mama ye ba me ma baby san wo se onye onu na bon o abonu dua enti me da ka se onu na bon abonu dua mo koda ni dua no a mo de kwa ahemfie no a udi ka akọ na firi wo se na won ko biem nye dua na na mo koda ne no so saka manti Osei say manti saka yo oba no ka se abonu dua no kwa ahemfie to nsafre wo koe ana wanko o wasi mi ri abonu dua na mo ko taman wa ahemfie enti ko wasi o saman na na mo prayer enti wa une wa ya kani pe o akampo ahemfo pe wa wanko wan fa ni dia ma o nti mi ri sada no na mi hu kwa ni de chese mi ko dina na me proper pose atem no mutu cheda nti da mi ri bebe unu beton na ya ba ko ya ba ho no na mo bi sana enti efiri wo no mo kwa ahemfie obiem ana mo anko ano na o be yanko ahemfie dana o mu chese sabra no yanko Tuesday na o mu ni wa pa ba we Sunday enti oba Sunday na obe osto gino ko na mi gino pe ma na osisu eno eti na mo we da sada na mo ye ka se be ko ahimfie no na o ko chim ya pem unim se oba Ghana mamra no chese oba anyima ye mo no unim mantini ye unim se Ghana ha no emra emma kwai se obabu oba awonyem akwano washe dana obesa ma washe dana Mr. Network Indian so ubama wa ni sipatana ni oba no wabono pen woni nyimbrimi wabono pen mami ese wonyimi bosume miensem no wo bo no ba na name se so mo sika wojiska akoya abortion afidie wa beda no doctor ya abortion no why se nyame owo ni ekoma ayeti ena nsi ayesha ye ho se ma fa mi ba kan maami esi busano wo se wan umbo me da
Refi say your call police station catch a police ni say would mean sa committee to say the police for handcuff for catch a commander crash say would mean sa committee to say the police coach you be a or no Refi Refi say who can ask commander office. What catch you one pina Josephine so? Mammy, the patient mammy Asem Mpe Mambu. One moment. Young Modia. Me wa dance for me. Women who are dancing for. Would me show what that one now? One lucky prono who are dancing for me. No me show now are dancing for. Me wa dance for. So wa dance for. Miss me nyanko. Anya hu be twa ya hu ahia sa dance for. So wa dance for. Me ya hu nyanko wo hwe your boss ro ni asase. Say o me ya me dance ni. Sabi ompina Josephine kra bo me no be twa ntro. Enya CID ni bi na be ka ne kra. Nko twa ntro. Mami esi. Ko twa ntro. Wo bo me. Mami esi. Okay, Bemeni. Sesi a me no dim komo o so ni tontu awa wonum se me mabu. I woni Josephine o bo me ne week na Josephine so bo me. Eno ni mambu era o mante so gabu enti wo nya wasema me mambu. Panie na oyire Josephine no so wabo obey ade na modi ne mpamro sa ade na modi ne mpamro sa hello tori wabe so da gira joro no santi na moya mo se duru ba bia mebufu basabase no hwe jim for kwasiampani bia wo gira kire ho so etoto bo ba park so na mo ma no kreduru ba bia ye fanye mo eduru ba bia ye fanye mo edu ba bia you should be selective tori wa bia taba bia omna samwa ko Ovosu bema ya semo edu freda ani nya problem sa ya na hamto obai be kan Asem fat eno ma bia tan wo wiase Ovosu so on say obai the condition anu odin one duabon ko mo dane ye no kura no me hu se ameme video no madane na my men ka se mo nkyere ye nwan ma because ye to ye wo nwan ma ye wo fasefo short ase mutie sa ase mo yi ba ma no edum me bi ho ma mo susu ma odo no animu kan odo de wo ho ba ma u fan from day one nan bibi kasa kire ba one thing no ma biase oba ofa ba ma the way sex mu kwa no school for boy no for boy ni picture na ton say who kind of ba ma on the post ni ba ni nyina ofa ba ma ne kasa yem respect o de ma any dey o sikasa say mu study sa de no ba ma ofa no no nyi san ye ba ye no na wo ka bibi say na wo pese wo do woman because of so ya le kra na o feel sympathy ma wo ya re kra no pese no wo da wicked e wo be mate and of also no die awia no ka chep say kwan of fast no die kra no na no den obaka sesebe omobo a wrestling anumu meba wunim hwe wade kwa no intana juno adichie na nadwa me yedua na nyumra me yedua na moja ebe friend Samantwa oye wicked re nanim de da ho on said the odi ya wunyina no nka ne crunch o say woni oba bi so ho eti ne do no wachem eti wo no ofa say wo no sabi wo ya oba ohun ofenti no wo sexual rough eti wo feel sympathy bi ama sadi we ne ye ka chema oba bema be so payampa bema na se oba pe but woni bema be san woni oba be san both ni nyina no nya nyankopon tu woni pa na dwen ba nyame ma ya dwen tie bema na kasa mu ene ya wo yaw
you do maybe na se be ma opokwa no na wo yare na o ka che ne se me passion na da hani me feel so me sexa se be ma ne do wa no feel e mo be feel sympathy bia ma baba man wo kika za no ma we nya no ofo so no die ahodi mu na ni se no e se ye uri ye one trase antinki no ma bi ya na mo se on dada me mi hu ba ma bi odi oto oba to ne ko hu de na ko wura da mo da e kasa ya ye oba bi wa sa de o mfa nya ne da pabam moko ani wa sa ye o sei it all from day one no nyankopɔ kora ne kasa kyerɛ ɔkwan bi so na wante aseɛ one wodan a wodam wadaadaa ma ɔde dan no afiri wo nsa hyɛ sɛ wote wei woni baabi a woda two wodo baako a wade nyɛ bɛrima biara na sɛbe wɔtumi ane abanoma terɛ o because bɛrima wowɛ na atimɔden a wɔ ne tim no wɔtawotawo wo ba no ɔsɛ ɔde wo sa wowɔ wo ba no to saa wohu sɛ wo ba no wɔ ɔfɔn wokɔ abrɔkyɛ no adade akora police ni si fie a akora na ebusa na asɛm etie wo ne akora wɔ fie na akora nya keka sɛ mama kɔ afuom wɔde safoa hyɛ ampa wobɛkɔ no na safoa no hyɛ hɔ nti de akora bɛka biara no yɛ na atam sɛ truth eti wo busa wo ba no wɔse ne korɛ dada ɔde ne nsa hyehyɛ me to wo nso hu sɛ ne to no abie eti bɛrima wɔ na akɔfa no no wɔhyia nkwanhyia eti next time no obaba wa wo no na de bia ya futusam ama no mfomso no wo efia fafriw bɛrima na sanka ɔtwe ho ɛna sa de wɔ me ka kyerɛ obi ade ekuta no yɛ wa wo de ha wa ha wo dan bɛrima sɛ gya wo da hɔ na bra me nkyɛn ka nya bɔne de ne hwehwɛ bɛrima na wo ne no kind of bɛrima na ne te no ansa na wayɛ saa de no sesei bɛrima wɔ gya wo sinsiemu ɔsɛ ɔnyanko so de ne ti ato no wɔnim sɛ wawie yɛde bɛyɛw wo kora no sɛ fɛ ne sɛ bɛta wɔno so anya kwan yɛ ba bɛbɔ wo dua sɛ wonyi nsɛn na bɔbɔ so ɔsɛ sɛ bɛrima no gyimifoɔ yɛbusa no wɔse wɔ no deɛ wo ne ɔni hɔ na ɔba na bɛka kyɛ that means wɔgye wei na ne kɔda no wɔgye ne di to wo bɛwu kora mfa ho deɛ ɛtɔ soɔ ɔfɔ so bɛrima yi ɔbɛyɛ ɔteɛ yi wɔanya gyefoɔ asɛm ato ne nyinaa no nkɔtra ya sɛ nkɔde bɛfa baabi a kɛbɛboa no wɔanya gyefoɔ ɔwɔ nasetrɛm one duabɔ no wɔyɛ ho adeɛ to ho anammɔn ɛkɔ ahemfie na meka saa asɛm akyerɛ nananom binom sɛ durumɛ bi a sɛbe mpɛduasa sɛbe nananom tumi no yɛ ana ano ɔden yɛtia yi fikɛsia mu sɛ yɛfrɛ hɔ a yɛkɔ yɛbɛwerɛ mpaboa agu ha na yɛde asi fam ansa na yɛakɔ because tumi no ɔhɔ du ɔhɔ so nananom ntra se nananom binom ahemfie bi ntra se ma nɔɔma bi ɛnya akɛseɛ mɔkyerɛ ma aberanteɛ wɔ yɛatwa fa mo so mɔfrɛ no wama ɔbaa yi ne nase taatae ɛna nana baako hɔ ɛyi sika maa no na wɔka kyerɛ sɛ wokora ɔtena wakyɛ meanwhile no ɔmafrɛ no ama wama nananom te hɔ ɛdeɛ ne ɛde yɛ aberanteɛ yi ɛdeɛ ne ɛde yɛ no ɔfa ne ho adi dua yɛ mokɔ da ne yɛ ɔfɔ so me ɔmna samoa meka ne pray nyɛ kwan ɛfa so da ne dua no no na ababa wɔ wanyim nti mempɛ sɛ mɛgu na yɛ mogya nanso ɔde aba no nananom mu tie yɛn nyɛ kwan ɛfa so da ne dua no no dua kora nso obi bɔ dua ne yɛ da ne dua no ne nipa no nakoma ɛnyɛ a dua ne nane ti kwan bɛ so nananom fra aberanteɛ wɔ ma ne sɛ akɔyɛ amememfɛ saa na ɛteɛ deɛ bɛ ame nkɔ da no mu to ɔmo da ne biala sɛ asɛm ba na nananom ɛba mo anim a yɛsrɛ mo obia ne wɔ ɔbom na so ɛwɔ Ghana ha 3 ɛboa no asɛm a ɛbaa mu no ɛne sika asɛm a ɛbaa mu na mpa yɛkora ti yɛtumi yɛ ne saa obi wɔtumi ba wɔsɛ adanseɛ nti mɛba bɛtua sika no ato so mpa da bia ɔmna mɛgye ɛnɔɔma kɔɔ so no abraba a wɔyɛ saa de asɛm no kɔma atɔ so mpanimfoɔ ɛna ɛkɔ wie sɛ aberante no mɛtua sika no ntoɔ na memeka saa asɛm wɔ Ghana ha ɔfɔ so ɛdummerɛ bi wɔ hɔ nom a mesi complainant ho ahi kyɛ accused person ɔhu sɛ police ne ba ne kaa sɛ wo kora no yɛ difficult dodo na wo a wowo da so yi yɛ na ɛdummerɛ bi a mekasɛ teɛ wɔ ba a na ɛyɛ meya wo da so yi sɛbi wo ba baa nia na wo nua ketewa ni ɛna bɛrima afa na ɔyɛ ne sɛ ya
edu me be Oforisuo ukọ office bi police station bi na se ye jojo nipa bi a ya na ya okoye no ababa o ne ho koye maami oda so yi a ne mfra twon ne ho koye ne hi ona se we ne ho ofa che no du ba bia so no town se wi asankro hu ne dede eti ne ho koye ne hi eti de ya na se okra opese dodo ya se on fi for asam ko ne apamon wuni adaje a enkoye police adwuma Oforisuo enna maami omuwo ne bo na sika bedi ho bebia the condition one eso wo frɛ wo mfa wo sika ne bedi ho no wo mfrɛ no necessary wo test wa message a ɛde na kyese ɛsɛ okobo ɛwɔ office wo bo no pani ho aka chocha ababa wani di watam iti uni kwa so no what fashion so ye be say commanders so ohonso commander sabe abawa ko ka kire na wo frɛ obaye odasui ye o ka so mpa we che wa commander nim wa mpa na chew edu me be commanders so mumma muhunye hu kakra eye dan ana akola o hye wase wadi nyambra sense office okay na wo so mpa chew a na wo wanim wo twa fa so mpa chew na wo te wo na wo obaye odasui twan na wo ba obi di bi so yo ba wo yo ba na Oforisuo mu ya ebreno abrotia Oforisuo be mama me na wase na asem bi ba se na se oba ho kire no kwa ahohiehie mu sei na se aban no ewo ekuo bi a wapa won se won hwe na ontoto enema na se oba besia ya wono di mu atintiman no se asem ne bana se wentimi enyina no na wanko entimi afa am oba no wa yakayaka de ya obema bi de eye no a Oforisuo ya na me di ho ya papa na quite unfortunate yenya sister Josephine appear kubi ne rank na Oforisuo bema yen kama prosifo ni bi nte se wonu mu nua no mu bi eye adwuma so we salute them all yebo wa abaso yema wonu monne yo ewo adwumason ya wonu mu ye yera doctor Ekufu Dampare IGP ye salute the nwumrei ewo ne adwumason ya wo ye Oforisuo be mama menchi commander ya wono so odunkwa police station na medi ho Yaw Osei Nipa Asem Wesi akodru nanimu a wentimi antia baba wa na ye friend Josephine no na aba bedroom pempenso eti se ya ye boni din ewo afidi kese yi so panyin tina fie massive amfo ye de jawo so a na ye de aso aw eti mi din wo Yaw Osei Asem akodu commander nim ababa wa wonyam ya wo gina owuo ne nkwankwanta na ni kuno sa na mpena na kanchema hwe no oye na yakayaka de na se bia aba bedru wanim na oba baba wa ti sewo ye friend St Josephine sama ko adwuma na wa ya no kura ne me ohu eya na mentia se we se wa fa protocol na ko ya wode ne to ne ko jeye opa wamla me face me am here me nko ba bia senya ne to and wode ko ji police yi na I am telling you ye fa ne protocol some of them omu ni passion bia e wa adwuma na wo no mu ye ni mu what am I say na wo yesi ye kwakobre wo nso ye Sompa fe wo ba besia ye dofs ye se mo nko na mo kwatena ho siesia asem ayakayaka de bia mema no bi e de ye manom sanso na manom bi so ye mema no ayakayaka de mo kwatena ho na mo siesia wo ba ya asem maame so wo ye twintwa dodo te sa akata wo ye twintwa dodo te sa wankasa wanim what na asem asi ye de ye na sa anya wo ya ye nya ofo ye asamu asi wo fie akwai fie panyimfo na nanom ayebu wo no me nana emikunu nana yebo asi ama me chia panyimfo wodo a me wale wo no nyina na nanom me chia mo wotumfo yi akuafo hene bafo me chia we na anwumrei what am I say na Oforisuo be ma na nanom ankasa to nsafra baba wa no wanfo boga anya soan what did nanom ani matwitwi from yanwa ne sen na amen na asabu mfiri na nanom ho na emla ban mu so a wo posi ni wonim dia won sai de
wa woni mu emla no won sai emla no wakọ akoto ahye penfo so wo wankasa office wani nwu asem wo yo ba bai na fo so be ma yesu ni blabla yankasa wo a won fa yenko enne ana bia ne dia no wonya ba bia atena na ya me di ho ya prosifo bi wo wa anasa some of the institutions won mu nya atade nya position bia no mu de ye won kwase asam wo ho ogo kan ya say ena mutewa na mu di police for atem don't so asam kula ba yes ya fa baba we da kokwa no ena asam na da itila mu di call radio station ada itila mu there some of your members and so no ena asam mu colleagues and asam workers and so no ye dey asam global no ma say no na ofo so be ma me catch up police woman ne say emla no ba bi esafata no yen ye bedi a kire di akọ so so ye gangalia ewo dunkwa matira wo pe ma ye adwuma spark fm da na bia no ma wa ma ho ansa na me firi ho etinya me ya adumo wo kire be start investigation no ni atu adamo akọ commander ho fo so be ma sa mi dwabo mu kura me di wa chia me nyina ye tuka akọ commander wa ko hia baba wa no so na kwa kula fa so obo no de wode ye no onkyere mu nkyere ye se nyamra kwa so no fa ya ye bere se mlada ni bedifi se Ghana constitution no enkata obi mra to so enyai wo bi wa bla wo no so no wa kwa akodimu no fo so be ma me free police woman no so no na maka che commander se won hwanye na dwuma ye na owu babone a wote oba bi nka minim sa wo ye adwuma na so no sa baba wo ya no mama den sa me nkora bere mu ya wo TV so sesi Josephine apia kubi na akwa beka no no obi wo kra pon so be ko police station ba bi no asokole mampon sa baba wo bi e friend na diza na ono so te wo no mu hwe asem ko commander na commander se pacho wo jira wasa wo mpacho wo de commander kra di ma ye form eti ye catch mu ade na ayi satade na show mu no yesi ansa na boa kramai obaflo pata no na ye nipa na atam na de akwakosi wo me kan me na twato aka cha brante ne se won to ne pa obechia difo no wase wo buwa dia ni mantimi wo a etete won toma se wonu agye atomu wa afidia we se so se wonu akasa ne ko bu nipa edi ababa wei e ma ni nyinsa ye boso menkro na wase sikan wade koto wo anase bia wonu so wontua won hwe de kwa na 9 months wo hwe ko hospital bi ko bi wo wa wonye no because omunim ne tebia asa de sitie hospital wo wonye no akwa ko wo atone so wo hwe no me cancer papa bi kira ye up to Mondays wa ma no ma yetu ya naipa besi dunkwa wo fo so be ma ye be che ni se loko ye je e ma se mbase ya na me di ho yaw na me ka cha baba wo we se so se wo hwe na bla bo ye wo fie ne nkwa ni mu san kwada me so obi abapa nko no wonya oba fo sa ya be ma me ma atete wa na ye say don't marry or don't choose a man by his cloth and shana tadi anase ne yobia na nim gyina ya physical appearance na mo hwe ne suban ya sa na tena che wa hu ne suban wa nyem wasai no wasa akodam na di obi asa me atete ode ofosu ya bekodu nkwa ya go computer so dwe di mercy temi kwa kama sem sen ana mi ride meddi mesi mo wan say ni fan so nya me di ko be se mi sika mi from kra mo fa bi ya se kra di mo na urawe ura ko na se ko di jam se mi fa madan so ko bo dia be mi from mo na mo nti Joy Chem Roofing Company Limited Joy Chem Roofing Company Limited omo na for the platinum bond Japanese aluzinga e dey ba man mu ha ye di bodan so afanan bebia wo da hwese ye bodan bi so ha Papa Joy Chem for mo Ghana ha Mr. Mo Ghana mo mesi na me ko chem bi Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing say the good and so no leakage no rusting and no fading Joy Chem Roofing Company Limited I want Chensing type here Southlock IBR IDT and Erotiles now we say a metal trusses Joy Chem Roofing Company Limited I want memu ha fanebe bia and crime Kumasi Sunyani Tabali Bolga Wa and Atachiman Joy Chem Roofing Company Limited Nyame bibi wasoro enti maninsanka Ghana no free Burukutu ginger no free the man Canada da yenyimuno yenyemedu yesuwedu neza shansa the man in the Burukutu ginger yazidaziduri in the kekedu neza she ntisi ehun enanyimizia na nanu wati shedunsan onu
na yɛdza yɛ burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodo nyinaa na maabɛfo mfiri na computer sim wayɛ burukutu ginger ogu sashim twadwaba burukutu ginger nyɛ na wɔ chrome edu drinking bar hɔ a bisɛma wɔ ma burukutu ginger 750 ml kor ɔwo na ɔno wɔn kyɛmfa ɔyɛ burukutu ginger cheers nti wo so na hwe from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger very mensio Nomunyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofafuro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye Wotrinyi mu ayaha ana ebubu dandruff etete wana say ya pend ana sa natural dia wo hia eye Alison hair pomade razor bombs aguani prekesen wo dware wia na wo kekau ana nkabone ewo wo ho eye diaper rash anwa ana sohie ahwiagu wo ho Alison ointment minia na won so how ne say anantam proye unamani totode wo ha no mu aye nyina ene Alison herbal soap fabi cherry Alison herbal product Alison herbal product if Bristol AY Ventures in Sudie every memu drugstore pharmacy shops and the cosmetic shops ahodo nyina mu open edudo mu ana baby search somewhere for 0592 145 024 and 0535 141 050 Alison herbal products abusian chemfa. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay, yamahwafo ne atiefo nyina kwaba. Ya branu ntime kankom. Na post ni ba no me man won wo hwe yie ye beyi na di. So onim dia ayidie kwa so no nam no. Say ya watimi abo oba no office na di ayidie kwa so. Na be man no so wonhwe na yire no nya de wo kyerɛkyerɛ no. Ma me kwa koma to ye nwate. Yankon homa no so 0551931931 0551931931 0548931931 hello yo fasi maju so kantika yanko to wo sha no nyemo kete na wo pa masoso nyameti ase nyame klase wo wa kile ko nka nam di ya na wo mani information center dem ke kila futi online so de mo fa se na je tu na ka se ka se na sa so foni na do mi shi wo na ko wo da mo kise na wo ka no pre wo no be ga fo nyame wo nyamo ka se wo pre ni si ni ba no na di ye mu ano ne nam no na yi die mu asa medikaka hello ko se be ma ye yanko ya nim ba bi afrefre udin yanko ya nim ba jo ma do majo so atani tiro o hena na wo wa fawa e da ma finu di ma fa mo bono asema ne Ghana manina e da ko yo so be ma e ro mu chire ibinda adiza de ni wala wala ne ka sai umushe kama na preto kwa wale mna hata hello yeah udin baby afrefe ni kasofi nyande yeti yanko ya nim sawa bana na tani ni what the same thing no aba what the same thing abra adwada why ntina adware ba adwuma hello udi baby afrefre sana o de ni ke sese gabasu yeti o ewi asede ko no ye ni a na ye ma ye ho kire ye wo sese de ho o ba ya wo ye kura wa ko school se de mi ya ba na ka no
wakotra wo ye patapa asem ye prosidi ba no prosidi ba na meka na on prosidi ba wo mu ade commander kura na so na se ko mu na commander wo tumi no ba we ye adwuma na ni mu anwense na odi to no mo yiye wo adwuma na no nche na ye nyina di na stable prosidi di ya dia no wa ye hello ada se police commander na wo run close oh, commander nguro pieto bia Mr. We dey tresai. Hello. Udin baby afrefre. Udin we fata na fata class. Yetio. Hello last caller. Hello. Baby afrefre last caller yanko enim. But Asem Mpe for press, we femi Vivian. Yanko enim. Osei Aboagye, but modern police ni be do mu nyi na dia kata kwasi asem no di ye no. Ya wa rekọtọ plan kaso ba we kura nyi na chinye. O sure kule bia from post ni ba dunkwa. But modern pa da masimoni adwuma ya mi. De wa rekọtọ plan so ba we kura nyi na chinye. Oni mo ko busa records no firi ofen so. Eno timi matu agi print kachna. Asem we metabiri na china meka sa asem we biem. I'm not saying that the baby no Monday. Asem we metu agi pinkra na so ba we timi wodunkwa na commander nkasa oba no se na se no wo se won patch no so patch o dia na je so mu commander omu agp tie yi na die oba pa kwa akoma to ye mwate ye yo tententu ya bo yentaba mu no wo de adwada ba wo de besi ogana Abrotia. Ofoso be ma ye catch obi o ha ne amane se ofamra Asem Mpe Nipa dwumadie for ye Sompa 93.1 FM and Sompa TV eye kuma asesoame share filling station abrosan na ebo ho na ana for production line C 0243 58 another 5878 0243 58 5878 and now 0452 094593 0452 094593 0452 094593 and maybe and sa emu bia be free bia no ye bejo so ne ya pe wasama no pemesi bre etimi e de amafo so be ma ye nkona enkonwa no de wono no ntimi meto aso no okay akona so obi obo na watwi yetumi adwumadi ekwa wie nyina no ye beda so fo so Aboagye me mapamfo yakra mo ye long time